chemical shop biaremo. At phone for Iona Pharmacy, Accra 0553 134 185. Kumasi 0243 123 224. Pilot Kokwadro Tatashi. Appeal for a ma woman kwada no for any nkwada woni mfie dumienu entumi mfa drebi. This advert is FDA approved. Be Life Bitters. Be Life Bitters. Be Life Bitters. Be Life Bitters. No tatashia. Power Life Herbal Center Ediaba. So what person na ajrega? Ujo kumu na chichunwo. Sisi mu yaw. Ahututuo. Ene wonam yaw ne wonfo a. Ye wo hiane. Be Life Bitters. Obenya Be Life Bitters. Ewo miamia hudu a yetuntundu. Power Life Herbal Center. Ewo odoko tipa. Click TV dynamo. At 0244 0598 825 and a 0244 and your shine 9063 and then you patch your casa go if you didn't we are lafo me lafo okay yeah lafo moma and you know and de boko me ba Kumasi ha 2017 ena mishia gebe na odi charity kankulu enti edidimwa na onya anyisen oyi nyisen no na nyisen no emu amane ye bibre ena oyi ye no firi ho kono manhu ne biombet na ye kasawo fonso enti 2017 ena menene san share ye share 2019 February moho enti yedidimwa na nyisembae nyisenum no me woda ono so woda but me ka che ni se anka wonko ni ma me moho na wonko wo honum eno Akoma Azayama 87.9 saade a Kumasi hanum no gise dan na mepe amaw na watinam se na be ya asundwe beba me kope dan ne bi me krom ne bi na onya dan ne bi wo we aduatu ena me man kohwe dan ne se ne situation ti se na boy ne ye close to me ntino na me kan se arishemu wom sa bi adan ne wo no eye waterlogged area sa time nso na pesi enti wo kofi ho kura wo problem a ewo honum ena ukotana ho honum kura no me hu bebe no me minimum bi ko ho na apia owo Ashtown Baptist ona yesofu penni ye ko honum na man Debbie Williams had ye waterlogged area enti me ye ma adwin se ma me na me dis scan ko man no me ko akoje na ka 87.9 pressure no anusu we Ashtown na meeting Satam na me twentwensu no odi obufo kofa abubu ya mempa medaso TV a wo dem ho mini amade obesisa bibiri ko ye deka me yusu na obesisa ko ena me see you say onyim ntino mintimi nka ho bibia ena wa na wokacha me say unkwa na woda danum enye enti me meka ho ena me see you meti asema no ena yekotena honum ma yekotena honum no saa minimu anka manko adai amane a odi me famu no edi amane anu odi ro mommy se bio kafra che se ne bema eyiska ma oba a obeye aduane okọ so anodwom ho a bibia omoye nam wan se nam bo o se ayese aduane interest bi no ena me se ne me metinu se o ma me aduane na nam a edaso no ma adwe ye me tantape aduane dikura me ndi bi me nti choba akwa me koto aduane a aduane bebiri wo ho a me ndi but saani amana na wo ye me ni nti na ben na wo de ya na wo mpa won kan chense bi na mwe ya wo de ya nkwan ma no bi oba na me yire me ni nyim mami ono na de ni ono pe ye fana oba ni mom yes ni ono be kan ye fana o ka bibia me komfo a mu ben me nyina since amene girl we ahye obi ama me nchen bi
obi ba kura na odi aduane sisu nipa ne ndi kura ondi obeja ho akọ because last bi say madam fo ba ko ba me nchen ye femi Zidane owo Arsenal oba me nchen na girl ne di aduane akọ na boy ne 7.9 boy ne ko bie aduane su no na namti na na eda so eno ono wandi ono de ya gari na oba ne no mama me okay enti yes ano ono ne life to say me ohu bibia wa na mti na ya aduane ma odi namti na tu ni na aduane ne so eye edi nam akoko nam ni fish tea ni pe enti boy ne be pa aduane se wo kodi mu obi esu na ye namti eno ono sa de ko che 87.9 Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM so an was so egwa witi adishima ene Akoma etiefo atwedi aponyame wato ne bo ase ehira mo enhira enkamu bebre ene eye juada ane ene juo hunu nyame adoma boa ye ko weekend nyame ahwe yen so wakrakra ye wasiesie yem ye ho amasem ene yasone ya bade ake nyina ne se aseda enka nyame ne din no enkuto esanse nyame ayebi na yetrase se ya na wonim se akoma mu nsem dwumade no na ebre aso se ye kyekyere ibono boa na fe yede ebremo baby bia mo obi enti na dwadai bomode ana ejan ne ye ne na se obehwe ne TV so dia na wawunim Kings TV sabre no wan mutwagu sanso na Osei TV dwumadie ene wo Osei manager na menhyira wo ono nso edi dwumadie yatum pa ya enya asem ketewa eno nti wo betumi ahwe bi Kings TV Osei TV akoma mu nsem dwumadie no Facebook eya akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook yahwefo ne won mo share your top fans nyame won share mo ye papa monkoso na manya yesa so na YouTube viewers onso nyame enhia me Akoma 879 FM Akoma 879 FM na tesa monso ma share medie no amaye Andrews anamanje mpatase shoemaker sanso na nananom choba at the junction nyame enhia minister usu adum Africa market Bronx New York wone woyero ba peku aponsa enyame enhwam semu bi etum wo ho New York ho emu obi anso etibie Germany nso na chese mema veke ene ne kuno Mr. Bosompem wonum bie mu na fe wonum so TV ni boyi seya ubonsa won momo ewo ye Germany brono no so no obi ya ehwe bi mama ve kwasem mra mehwe ba kosia dwumade enu de na chese wonum nyina ba nyame enhwam ne boa ye ya ba ye nyanya bosumi ensakura bosumi mienu mu ani nanso so de mosi agi atomo no nokwa eburo ya adwene ene ye nti ase eso na nkawie zongo assemblyman this information center dem gaso filling station kranza orema no anoble ene na dwuma yefo nyina so nyame nhamo arimbot at 32 kwatwini brofo edumeka se won ma bi atum Harima supermarket wonum so ewo kokoben asabu ate junction wa ene won ma bi atum obi atie bi ade information center ewo kwatwi affect big J taxi driver petit number 2 we bi atum se Spain fo benya bi atia na eye big love radio wonum so etie be Reverend Makoni wono ewo champion filling station okwache de no we bi atum mfidie no ma dwanta fo ma me patase angoma so taxi drivers masani aga wuni tag junction we bi atum Pakoso taxi drivers tag junction dem baby ani krodua no so wonum emfa akoma mu nsem ni agrokra sanso ene yakonyina hene so ene post ni Gregory wono so se we bi atum ama post fo nyina commander kra etie bi na asesai Atomic Digital Satellite the 4 junction dem sofu kofi taxi driver tag junction dem sanso ena taxi driver boache wono so ye adwuma wadum na ni tape no ochimuto ho no osema me akosia enya de me de beko ba bi akoma na metie nyame enhyaw sanso na fie fofo pati number 2 Aku special fried rice tag junction wa bi atomu a na nyame na ye information center eno so dem Betmat salon sokoban me baba wa no wonom enwo fe pa wonom bi atumi duwa ye Mama Akos na no story de nenye yizo ombe ma free toward the abesi form just omon fa program no eni agro Betmat salon no na nyame no mebo for information center dia binchi no wonom wo na chairman YBC na malam YBC Obapa Enterprise to electricals pankronoma salachi wo wono so abiatum young billionaires
wɔno nso ekuo no wɔn nso wɔn ni Akoma na ehwɛ abɔ mu Akoma mu nsɛm number 1 nyame nhyira mo Sister Lina Brepo Highways wɔno nso ebie ɛde atum di a the International Central Bible Church ICBC asafoma Prophet Elisha Budano wɔno nso ɛhyɛ fans of Akoma mu nsɛm nyame onhyira mo papa monko so a na monhyɛ dwumadie ɛma yɛn Maa Akos great family ɛno nso WhatsApp group no momomɔdia Emmanuela ɛna afei mo amaka Google Stone monhyɛ dwumadie ma efia pokuya mo aduana ba mo momomɔdia sɛ mobɛhyɛ dwumadie yi ɛde ama yɛn na wohwɛ me a menya atade hyɛ sɛ na mebɛtra sɛ na meyɛ program no ma mo sɛ di a na wode aseda ma Josie Fashion wɔno ɛna esiesie me abere bi ahyɛ matade duada de kosi fiada wɔwɔ bom so wɔne mitimi da sport no di hwɛ ne mu nti nei sɛ ebia ɛwo kɔ ɛyɛ wedding engagement party Friday wear adwuma baabi a wokɔ bi ahia wɔ bi amana pam watade kama de ama wo lace on tuma no material no fako Josie Fashion wɔbom so wɔne mitimi da sport de hwɛ ne mu ɔbɛpam de ama wo aburokyire un style bi na yɛ ɔfatwa na fa send Josephine ɔbɛpam kama ɛde ama wo fɛ 0243 433 465 0243 433 465 sanso ɛna Fireword Ministry asafo ya condemn ɛna ɛda no founder general overseer Fireword Ministry patch number 2 make us say asafo mani nyina wɔnom so share dwumadie ya wɔnom etie na me hyamo na Oliver Syria Mix Schema Line Company Limited Tom Brown ya wɔde aba Pebigu supermarket provision store ni mo na denti yebedi wudwa sanso ɛna manso aba kreneke ɛse ne yempuna duro meso bomodi ase ba bibi duro dia yɛde sa yade ne manso aba kreneke no ba koda pimu pebi enkonya ne wɔnom for 2000 book shop and stationery wo pe books papa wo benya bi ɛho KO4 KO5 KO6 KO old plain building no tabia takum ɛne na tabia eba center the tabia takum aba de be manpower ememe nyina num bi na power mo utumi sampa edu pressure so a be ma na ayi na sisi say time no oba adwumen kama Time Herbal Center TIME Time Herbal Mission was when they brought to yare so malaria yade beko ATL 100% cotton fabrics no me strong baby ya obeko bi person dress ye man ye fe ATL 100% cotton fabrics bomodi ya pepem bi nefa ko ne kwaje udin aje udin Piwak Natural Health wonom na the 3P garlic mixture aba 3P garlic mixture Piwak bomodi ya nepe wonom san no dre binum natural and a Power Life Spiritual and Herbal Center wonom so the P Life Bitters wonom di aba P Life Bitters ibinum yade ebegwan afa yemra na dwadai yensaka yemame abnata ewa ha sei wonom ye ntafo prekopa na abna meboa me pa cho se de wasi achi awuko de ase wakwa akohia be ma bi foforo na je se wo ye online na wutrimu aye odasa abna ni braba na meboa kasa gu we ni mame se de ma no hwe me de straight no hono ba che yo hwe me on se ma no hwe ha wo kasa gu nchen se ya obi nte ti kasa kire mo mame ata ma wo ye kakra na atapani ni mpacho ne ba ku fu ya nsa na meba okay madwo da wia yi matiefuo nyina ne mahwefo ya ye krado ya ye tie wasem na boa mpacho yo ye tie o me pacho me ne be ma bi na ete wo twabidi ana me ne but wo ka kire me se opem ye wa hafo twabidi mpacho ne ye betwitwa bi adi ye bebu ye num kakra de ayire ye ho ani edwitwa bi adi mpacho nso na da won na ama ye fre won mo twabidi no mpacho okay mpacho ne se ndam me baba medical mpanifo mienu na baako no be ma no wadi dem kakra no wo se me pese opem na me se wo opem ya fine me ba na yale nti me hwe ne yale nti se ne ho to ne de a mebo amane but na ma mpacho na obegu koko suma ye ana me ene me bla pani yen se o se afidie na se nti me nko busa nse aye ya womla na wom ye de aka na omaji ni sika nti me kwa na ofa afidie na ode ebo na chi na se de afidie se ya wodi bebu mie mu me famla nti me so na ya wi na Akoma FM. me di me be bia so 7.9. nti se me fa na ore ye de o de afidie ni si wo
na oyire mi na nyi se be na je ko Dabi mpacho wo tobo. Wo bi afidie na wo yire wo pɛ na nyinsa ya ba. mpacho Me ma mpacho wo ni kyerɛkyerɛ mu yɛ ma yanti ase wo kɔ isa wo kɔ yɛ dan. mpacho ma me ma me no me bla ye se me nko bɔ na ma ne se afidie ni sa ye ya o megu afuo no so na de aka na o magi ni sika ti me so ma mpacho me yafunu ha nti emla o yire me fa me sa na nyinsa no ba Dabi ukɔ yɛ no a wo kɔ na maba wo fie mpacho kasem ni ye. mpacho me Maba ko wo fie mabɛka kyerɛ mpacho wo. Me brase me bisa sɛ afidie kafo no. Wa yɛ ni ya. enye ayi de adigu kokoo so nye kafu ni Enti whatever afidie no enti me mpacho wa yɛ abra. Na wo ka we na wo kwesi da mpacho ma mpacho wo de si ya ne se afidie no ho nade na de mi eseye afidie ne se ya de ba miemiem na gu pa na ba ko ano ana ya se me fa da na ba da na ya mienu ti na gu kwa nti me de na me ni bibia yem se obetumi ayede ayem boni bia si wadi kari atuma nam se me hwe mba ya lenti na ho to na me de me bo na mane nti we ni nyina ba na ekosi ho no mo ahemfie ne me ma sister ehwo no watwe adie nyina na ba ye mpacho we na oyire me na ba ye nsa obi yiri wo bi a wonyem mpacho ofo so me fa me exactly ena ekosi ho mpanifo ni me nana pani ani na wo ye nsese wa anyinyi nse na se me boni dua a ebenya no enti na ho na ohwe me kakra na eja me de wo wie ti me de wo wie na okofa amfa ayi okofa dakati ni ba ko bi na ono ni di mani a fine to ani di mani wie na ga no beka aferi o bepa me cho se me nwale ma de na wahunu se wandi ka ne me awo enti se okase woni me o tena ho di a enye yi na ja ga ne ho na me ne ye free Akoma ana aferi wa sa akofo ba foforo na 87.9. ba foforo no so na o maame enso abomdua se me kɔ ba ma bia ho a abosomfo ga na mam ne mfanti mam abosomfo nyina nkume ana ba ma no so afra me se memla na woni me na me se me ne na o maame ne na busuafo ense me ne free papa ba ko o maame no ne busua no nyina se me ne free papa ba ko nti onya amamla ye se oye de oye ma ye bia ansa ma de me ba beda na chi a ma beda na chi ho na ofra me se wa bom dua o machi e wo phone so nti memla me ye nane ti ampa ye tu hu anamo me papa ewum se bi me maame so adi me maame so nani ha no nti me papa ofa ase na me ne koye na me maame na makuma ye koye no o me na ne o se ma o se na o pese me beda na chi ntino so wa bom dua kasa nyam nso konfo afiro mu fonom aba ye busua fie oba ya agame nanam ne abusua nyina abusa no se kote hine wo mu ye mi 87.9. ana se wo mla na o meda ne dua na ba ma ne enye de enwale me ana me se saa de a anya de a kura ma wale so agyae de anya de a me de me ba be wale so biem nti konfo na ne dua na o ye de okọ nti ma mo ho ana me kunu ne na konta na fra me phone so se mimi nim na se me kofa ba ma bia na owu enkwa bi wonum kura na obisa me se me wo hina me se me wo fie wo so boa wo asori dem me se ye de na hu se me wo asori dem so wo asori dem ti de bia de ba chi bia na o tesi message se wo pese odi na eba doctor mi atu na me hu se odi ne beba se wo pese odi ne ba nso mi a wa na me hu se wo ma ana mpacho ma oba no so odi ne to wo maame o papa so wodi na ba ye mia wan na mia tu no so mpacho wo se me pese me de akola na eba kitwe yo hemachi won hwe no kula wo se wo se me wo mpra enti be ma me ne wo panin na me sa ne wo ketwe enti me papa na hwe me ya na eja me wo konfa no chi na eja me ne to me papa 87.9. enti me papa nso mpacho wo yo hene enti no yes anu atesi message ni na my friend na busan say wo anso anu afre me wa asem no wo ka no mi hunu ba bia wo di free e wo ho mo ka kire ye wo ha e wo no mia wa ni mia tu wan ka no de wo ka no mekura no ma adwena ye me se krese ne mpacho o se mi se matie fo kura beti de wo ka no ase a mpacho o ma se na se me ba ha no mo ko ye ya e na ho no mo anu afre me phone so no atesi message o se o pese o de nkula no mienu nyina ba doctor mi a why na mi hu se o de no mpacho be ma no na e ka mpacho be ma na o se nkula no nya ne mana afredi no ye be ma no mpacho be ma na me na wo mienu ya mpacho be ma na woni na wo mienu no woni din mpacho afre na kwasi ata na be ma na me na wo mienu wo so ukohia sa be ma yi akwasi ata no na woni ba mpacho na me wo ma mienu okay
enti sese ena woni akwasi atamso ba wo say mpacho mienu okay enti ena be ma na me ne na wo mienu no first be ma no woni ne wo mienu ena akwasi atai so na enti wa ne be hunu say your first be ma no anasa second one mpacho ye second one ena be ma no ofre wa wo se ofre wa wo se de nse wo pese me ya de ya mia ma mpacho oba na enkula ne yale anam so ma miska mfa nkula ne nko doctor wo se wonni bi na me won print me mfa nkoma me mpra na me ne wonna o ma nkula ne sika na mfa nko doctor enti odi akotu koko krache baba anim so se afedi ya wage atum se nkula ne ye ne dia ana ono so oban anti ba sa na oban ne kula no ne yire kitwa no hu se me ne gina ono na ana ofre nsuo bodu ya se me kọ be ma bia ho na o ma me no se me kọ be ma bia ho abosomfo organ na mam no mfante mam nyina enkume nti se nso mpacha o ma me no so ye fi se no ma me se me ma be botandua okuro no so ono ye kọ ho nso so a eho hene no nso se obia meka nche ma be bodua wo asema wo kan enfie se asem na wo kan mpacha asema wo kan nya enfie be sen mpacha ma ye de kọ ya half one mo fm one me pacha ebra wo kokohia be ma no a oba mu fie na wo ba begu koko so na fidie se ye no a ukọ ho a wo se be ma ne fa wo no na enfie sen nie mpacha ayi de menene ba pani no enfie nsia mu na ewe nti be enfie nsia mu nie mpacha ana ketua we no so na menene wo ye nso ne nya afe ne abosome nso ne na bosum mienu okay wo first be ma no ya woni ne wo nkra mienu sa be ma no we mpacha be ma ndo kono ede na mujahe mpacha me fada na abibi nti na ma me fada ede na ma mujahe mpacha me fada na ma me jaye ede na fada ma wujahe no me mpacha one mami asem a wo kika meba wo mama ni abra asem na wo kika no se yenya be ma no a ensem wo ho o se wo hunu ni wo kika fa mpacha what me mpacha be ma first wife ya ne de ya kasa kasa hunu kasa me mpacha me nya bibia ma se yenya be ma no a asem wo ho na wodi sie no a ena no ma mpacha me mfa asem bia nse pani ne dia ne de enko okoku mo ma me na japade na bedi ne nsem ena me pedra ma ne bapani ena okoye ohun saade an se makoso sa adum ena oye nse saade a me nkofa na ntwie ne nwa ne ayimla ena papa ka se saade a o ma me nwale me biem nti no minya no ena ma ye gya ye pani ne de okay ebra wo se wo koji machine no ana wo ko bisa be ma ne se machine na ye yie no ba be to ma ne so na wo fa wo so repu mpacha o repu na wanya mfie sense abe o se me pacha o se o ka bisa wo question na yi ma mpacha no obi ama wo mienu de se na manyi nti no wanya mfie be sen mpacha no be se me 41 years and so 15 years mpacha mo 41 years sabre no wanya mfie sen mpacha na me wo 36 ena obi ti me force wo mpacha se o se me pe na me se me ba na yale nti me hwe na yale ne ho to na mebo na mane nti me ko busa me se afidie na ye no fa afidie no ebo na chi ana o se na de na adi miamia mu no me mfa me nko family nko nti me de se me nwene bibia anhye mu se adwumboni bia ye de e wo ni tirim ana o de ye se ya e ba asa nti o force e ho na me pese me mpacha na me pacho obi a force wo ko fie no ko bo wabusuafo amane se me ko ye no de papa yi wode aye me ne yokobo amane mpacha ekwesi ye de kwa nfie ma me na na pani mpacha na no na wo bibi wo ho a ai me ko bo abusuafo amane ma ye de ko mpacha ye ko bo abusuafo amane ma me na na be ma pani me ma me papa ono na tena asem ma ye ka asem no ono kura wa firim nti eba sa na osese wa anyinyi sen no a na me boni dua ebenya no na one ehwo hemfo me ba de bi ye bisa wa to wo se de ye boa won so a eno so wo so mu agre na de ko ye woke nti me bisa so wo bo wabusuafo amane okay nti ba ko pe no a wabusuafo so ko bo police amane because ye rape mpacho na nka ye de ko police no ena pa achewa opa aduato pa achewa se yanka no ofie na wonye na wonhwe akola nyinsen na wakasa nye ono a
na mebɔ ne dua kora ebenya no no na afɔ so me ama Akoma nyinsɛn na yɛ aba 87.9. Okay, nti ɛnna baako pɛ no a wɔno da ayɛ no ɛna ɛkɔkɔ fa nyinsɛn ba yɛ anasɛ after saa rape no ɛbɛyɛ wo dɛ efe wo bɛti aseɛ ma no ma mpakyɛ me da n'akyi baako pɛ nti yɛka asɛm no wie no ɛna ɔmo yɛ nsɛ sɛ no sɛ aba saa deɛ a na yere ne me nti ɛn deɛ na me ne nnɛ da yɛ bibia tie wotie me question na wobɛhu nea mɛpa kyerɛ na wayi hɔ na no ama me mekyɛ sɛ wokɔyɛ no ɔrepu ɛyɛ rape baako no na wode nyim yɛ anasɛ mpakyɛ baako pɛ na mede nyim yɛ ɔrepu wie no na wonsan wankɔ bie mu ansan wɔnyim mepakyɛ ɔyɛ baasa no mankɔ biem kɔpem tam a yɛka asɛm no wie yɛ a ɔmo yɛ nsɛ sɛ ɛsɛn deɛ na yere ne me wama nyinsɛn abadeɛ a yɛka asɛm no wie a na yere ne me nti akɔnhoma ɔdi yɛ ɔmmɔ me a kɔpem tam a yɛbɛ mɛwo ɛbɛwie a mɛfirim nti doctor mewo yɛ a doctor no ɔno a na bɛyi me ɛwɔ hɔ nti firi ɔno mokɔ no na ɔmbɔ sɔfo bi ɔne ne nam sɛ mewɔ mpena nti sɔfo bɛyɛ ɔne ne nam mpakyɛ wɔwɔ twabiri hɔ no bi ani ɛyɛ dɛn na sɔfo no kɔhunu wo kunu no ka kyerɛ sɛ wɔ mpena na akɔ asɔre wɔ hɔ mpakyɛ menkɔ asɔre ɔno me kunu no na yere na wafa no ketewa no na ɔyɛ mfantini sɔfo no nso so yɛ mfantini nti na ɔpɛ sɛ wɔyɛ na mimi firi hɔ na wɔyɛ ma mfantini no me kunu no wale saa mfantini no ti na ɛbaa saa na sɔfo no pɛ sɛ ɔyɛ ma wo kunu no ware mfantini no mpakyɛ eti na okotwa ntorɔ ka kyerɛ wo kunu no sɛ mpakyɛ wo mpena mpakyɛ na wantumi ama evidence sɛ wo mpena no ɛyɛ Mr. Sumasi anasɛ Agya Sumasi sɔfo no ntumi ankyerɛ mpakyɛ daabi na esi dɛn na wo kunu no tumi gyina so sɛ wo asɛm a sɔfo no aka ne nti wo wɔ mpena nti ɔno nso agye adi agya wakɔfa saa deɛ ma mpakyɛ o ɛbaa saa na anwurani bi nso so ne yere wɔyɛ hɔ ɛbaa saa na ɔno nso so ɛwa enua ne saa me kunu no ɛyere na afa no ne busu no ɛbaa saa na bɛrima no ɛbɛkeka ne nsɛm wie ya na fa na mka kyerɛ sɛ ɔbɛpa me nua odi machi ɔtɔm so mienu ɔbɛpa ne kyɛw ti ɔbɛpa ne kyɛw na me sɛ saa deɛ ohun sɛ wani nyinaa ba deɛ me maame na wadi n'atɛm no ɔmɛpa ne kyɛw ansa na yɛaka deɛ bɛka bia ɛna ɔmaame no nso so ɛma ne bɛwie akwadaa no nti sɛ wo baa na ase anya dɛm ma mpakyɛ ɔbaa me baa yɛ nyinaa sɛ duabɔ no a bɛrima no ne ɔbaa no abɔ me no ɛne nkwadaa no hwɛ mu nti na maa me baa mpakyɛ wo se maa no ɔmo bɔ dua sɛ mpakyɛ me kunu ne yere no ɛne ɔmaame no bɔ me dua sɛ mekɔ bɛrima bia ho a abosomfoɔ Ghana mɛm ne mfantemɛm abosomfoɔ nyinaa nkume ɛgye die nti na ɔmo bɔ wo saa dua no mpakyɛ na me ba panin ne yare na mekɔgye sika ɛde ama no doctor no se me mla na yɛnyɛ lab ne bibia ti mekɔ na me ne gyina no kasa na ɔmo bɛkɔ ayie na bɛrima yɛ sɛ maba de a wɔgya ayie ne kɔ no ɔpɛ bosia na bɛrima ɔbaa no ne ɔmaame no ɛbɛbɔ me dua no sɛ memekɔ bɛrima bia ho abosomfoɔ Ghana mɛm ne mpoano abosomfoɔ nyinaa ne mfantemɛm abosomfoɔ nyinaa nkume adua no mo atɛm te sɛ mo bɛdane mepakyɛw bɛrima no se bɛrima no se wakɔ baabi ɔkɔɛ no bɛrima no se nipa no se mema bɔ ne dua nti no me na ne dua no wakɔ hene baabi mepakyɛw wɔ se wakɔ twabiri hɔ nom baabi na nipa no se mema bɔ ne dua nipa bɛn na ɔkɔɔ ne wɔ so wɔabɔ ne dua ma mepakyɛw menim nipa koro ɔkɔɔ no hɔ nom wɔn ni sɛ wo kuro ne sɛ hene fa na ɔde kɔɛ wɔmfa wo nkɔ se nipa ne ho mepakyɛw saa na mekaeɛ ɛna ɔse an gye sɛ me da ne dua no ansa na wahwɛ nkɔlaa no nipa no a ɔka kyerɛ wo kunu sɛ wɔabɔ ne dua no wɔ so wɔbɔ ne sɛn mepakyɛw menim deɛ ɔka kyerɛ no mpakyɛw menim nipa wɔnisa bɛrima no sɛ wɔkɛ nipa wei si mema bɔ dua na wɔntumi anka sɛ ne dua no mebɔ ne sɛ yɛ nasɛ mebɔ ne sɛ bɛrima no sɔle a wɔde me borɔborɔ saa na me bɔ no ɛna ɔbaa no nso bɔ me dua no ɔmmea na ne ɔso ɔmmea na me bɔ dua no sɛ bɛrima koro a me ne wɔyɛ no bɛrima koro a wopɛ sɛ yɛda ne dua no mpakyɛw na bɛrima no hwɛ nkora no mpakyɛw nkora no hwɛ mu ne duabɔ no nti na mede ne bae nti firi da bɛn na bɛrima mfa sika mmerɛ nkora no mpakyɛw firi sɛ mewo wei no ketekete no ɛbɛsi nam deɛ ɔhɛ m'akyi ɛbɛsi na ne sika a bɛdi me hɔ nyinaa yɛ 200,000 20 Ghana mpakyɛw yɛbɛhwɛ na yɛaka akyerɛ bɛrima no na wahwɛ nkora no ne yɛda ne dua no ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛsoa ɛna waso egu a wotie yɛn nuaba abenataa wɔno ɛna yɛne ne di nkɔmɔ no na bɛrima no ne kunu no nso yɛfrɛ no Akwasi Ata na kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛyɛ ntaafoɔ wɔbaa ne boro bɛrima ne dua
na bɛrima no nso abɔ ɔbaa no dua sɛ deɛ eduabɔ ɛyi galɔn wɔ mu wɔ mu na yɛbɛhwɛ na yɛada ne dua no na afei yɛama bɛrima no ahwɛ nkwadaa no yɛafrɛ bɛrima no a ɔmfa nti yɛbɔ yɛn ho mmɔden paa na yɛne yɛn nua bɛrima bi ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ no ɛnyɛ obiara na ebetumi ayi n'anim sɛ mama situation sei na mewɔ mu na mepɛ sɛ mema the whole world ehunu sɛ sei ɛna mewɔ mu ti enipa no ba forward a na wonim sɛ ɛnyɛ ahongoro so bɛrima na mema wo aha yɛn na ɔwɔ mi na apɔmu te sɛn nyame adom bɔkɔɔ deɛ nyame adom yo yɛwɔ ha ɛna wofrɛ yɛ sɛ mama mewɔ big case na mepɛ sɛ mede asɛm no ɛbɛdan mu nti wo na aba yɛ m'anim atiefoɔ no mahwɛfoɔ yɛn nyinaa yɛyɛ krado yɛtie asɛm ade baayɛ yo patcho me so ebi de so dia kwenya ya ma 87.9 say at the age of 18 to 19 years and me hu say me hon fa me kakra nti na say malaria me hu dododo me so me bo me say akua me hu fa me ma me hu fa me no sisa e no say ene sa dia me call hospital ti ma me call hospital me do hospital ho no still me hu say me nipadua no still me hu fa me na me ko hu doctor bi e wo ho no me ko hu doctor fe doctor Gano ti me call ye no na doctor ni bisa me say na me so malaria na doctor ni say okay nti ho na doctor ni gina wo din no say me ko labs bi nti labs ni nyina ba labs ni 3 labs ni ba ni saka labs no afi no hwe manim din no wasi ni ti ase na me bisa say that labs ni me lab nti bibia bo mama ni ka ho no hwe me din no say wo hu say HIV mu wa ne kakra e wo me labs ni ba kum na wo hu HIV mu wa ne kakra wo me labs no na doctor ne ka kyerɛ wo so wo HIV mu wa ne kakra wo me lab at the age of but 18 to 19 years na fa me ko 19 years ti ho me ye din no say na me maame we na me say me maame wo ho no say ne sa dia obesere me say nko pese ka ne sa ka me maame na yenka bia nkyere me maame okay na me maame so bi opema sempa e ho be kan say Dr. Gano say me bitin kan kyere me maame because e kwa opema sempa a wo ko be kunu ntem ene hwa me fi me pie na me ko me nsi hospital obi mu ti hwa me ko kwan so ama maame amane acho da bi ɔmo busuani bi amane be so bi akra beti ti me ko ye second born ko food me ko ne ho me ko na na ma no say yes na me say me no won komu no say sa na me say da bi me bor mani a be bor mani nti me mo na mani yes ti afere me ko me te won ma ye din na say me dwi yare ne ho no ma ye din na me te won me Mr. ba den na ye wo den na wo dwen na fe malaria bi dum ba ji mu fe de malaria me so be ti ye na me say na ne mani ko me ma me kakra wakra ti ma me ma me den na ye wo na so Akoma na so FM ya 87.9 uti ye ko ji me to ho afi ye ko ji me to ho ade chi bia no na me so te ade chi bia na me bofom na ma me kufi den na ye wo na me si o ma enye hwe na se ni se ho anti na doctor na ohun mi status na ohun se me HIV no na wo morning ta no pa no bae na mama fa question we mi say at the near so at the age of 18 years no na wafa bada me pa cho da bi na won fa bada cho da bi nti ma na de have ne se na me say yare we free him fa ene na ha me no nti doctor ne bae no ene bisa me say won se be ka che say be wa mama yare na count we de wa ba ha si afi na doctor ne say na ade chi bia me so ti me yankasa nko a ene mo transfer me say fa me go Kolibu me do Kolibu pe na say nji me to Fibes ye bia bia ye je HIV fo nko ne gu ho wo HIV na say do ko Fibes nti me do Fibes na ye je me to ne ye de me to ho na fe ma yankasa nko a unti me so me bia ena ma me say ne ba ne me nti de ko bia no doctors in kanche na doctors in so me ti ma kanche yisa kwala no ati ase ansana it ma bon ma ni ba na fe mamba na ma me su na ma me say de ba ne me den na ekoso de ekoso me kanche no na me say akua doctor na ma ti ase say me HIV na wona ma bi say me say na me ko fa fi na me say ma me nim ba bi e firi na fe de wo de ma me su ye hospital su e fro su na me su na ma me ba fi nti ma me ba fi no ma me so e cho ba that time ni etwa no 7 cedi na oba we twi nchansi ni mtano pa na oba be hwe me nti woman bi wo Ghana e free gift o akra o ambassador o HIV ambassador Ghana na mi nshira no na gift by no say abemu oda bed one nice boy I read na ye ni sao
no be jina me nche no se efre me sia no me se efre me Patrick no so ma me we na me si ma me kwa adwuma no so ma me dey Akoma na me kama fe no FM jina ho din na 87.9. say me nso efre be gifty bo HIV 20 years ni Okay. na kwa me fa so be hwe mo asore no Mhm. me hwe ama wasore Mhm. nti o kan sa na opie ba na oto adura brɛ me no se me nu me do na fe de doctor ne se me mu nyina asi Mhm. nti aduro no kwa me ntime me nti nkola de mo maduro yi Mhm. na ye de aduro no tumi ahono na ye pagya me ti kɔ so se ya nti se me na aduro no ye de a ye ma me ti ma fam saa na Okay. Akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛsoa no ɔso egu ahotie sɛ abere bia yɛka kyerɛ mo sɛ akoma mu nsɛm dwumadie yi deɛ ɛyɛ hintasɛm ɛne ɛdan no ɛde ɛkyerɛ wɔ asɛm a obi ntumi mfa nkɔtena baabi nka wɔ sɛ akoma mu nsɛm deɛ mede bɛba nti yɛnnua bɛrima yi a yɛne ne ka sɛ Patrick na experience a wonya amane a wɔfam ɔhaw a wɔfam kwane ɔfa so a wonya yadeɛ no ɛnnɛ adwoadan ɛne wɔne yɛhyɛ no experience no yɛnto aso. patro nti ɔma me nu me aduro no ankyɛ dɛ ma me so ba na me se ma me di ofiri na me se ma yare na wosu hu no ma me so Yanu be akasa 20 aguma ma me. patro you ma yare na wosu hu no ma me so be 20 years ni afei de ho no chia ma me na ma me so chia no ɛna ɔse ɛmo be wetimi bi ɔbɛ bɔ ma me sɔre fia ti wada man bi sa ne sɛ ɔyɛ sure sɛ mɛtumi san so bankɔm bi mu ana ɛna ɔse madam ebi deɛ kora kyen Patrick die yi but ɔmo timi sɔre bankɔm ti Okay. kɔ ato yɛ mu ɛhɔ a na maame so kɔ fie na ɔse dabi asɛm ne nsi ne tirim ti ɔbɛbɔ Mr. Penny amaneɛ ti ɔkɔ na ɔkɔbɔ Mr. Penny amaneɛ Mr. Penny sɛ ei ma ɛneɛ wɔnyɛ yare wi deɛ yare no wobɛn na wone didi kora na wone ne da kɔ yare no so bɛyɛ dɛ so bɛnya bi wɔn se wo sister ne sister wo maame. na maame bɛn me koraa sɛ ɔno me didi kora na ɔno metum sɛ ɔbɛnya bi Oh. nti na ɛsɛ ɔde hu so abɛhyɛ wo ahyɛ me maame maame mu. na ɛhɔ a na gift ba na ɔne maame bɔ nkɔmmɔ ne story deɛ wafɛm no nyina na ɔka kyerɛ me maame nti afei na ayɛ sɛ ɔma ehu na wo maame mu no ɛbɔ fam but stigma no wɔ afei na Mr. Penny Stigma no wɔ hɔ. na Mr. Penny afrɛ me nua no mu nyinaa bɔ amaneɛ Ye. sɛ asɛm asimie Kofi Ero Wa wabusuafo mpo. Wa wo nua. ntumi anu nua yɛ 5 na yɛ last born yare Kofi Ekofa bɛnie Ɔmo se yade a wakɔyɛ dɛn. na kɔfa Te bɛnie sɛ deɛ da baabi na wa wokɔ faayɛ. kɔfa bɛbusu anim nti ma afei ɛhɔ Nsu. na Ɛtiɛfo bɛrima ɛyɛ ayɛmmerɛ. Patrick. Nsu. ma hɔ na afei mewura akoma nim sɛ ɔne da so nyinaa asa because of me nua bi amesra me obi amma me nkyɛn nka me nua no me kɔ na ka mo ka me na makoma ntɔ me yam ɛhɔ na gift ka kyerɛ me sɛ me nua no so ma po nyame mpo me nti me nka makoma ntɔ me yam nti ma me di 3 weeks wɔ hospital hɔ da no pa gift ba na gift pa Dr. Gano yi Patrick bi ko fi ba ko hwe no fi Gift no. ba chwa na ma Obi eni kyɛ sɛ obi a ɔnyɛ wo busuani no. ba bia o se no bi ko hwe no fi Akoma FM gift ma yi ebe ye de me ko fi because of who me ma ye nkasa nko na nipa na me ba no bi adwane Uba no obi adwane. ma ye den po na me pie fi ward ho Kɔtena kaa mu. me ko to dwene me nsa no de wia ya fi hospital ko tena kaa Wo wiae. ma me wia Adan na ɔma fa wan anto adeɛ so a na ɔma mfa wan tena wɔn mu akonya yi a yɛtwi yi bi mu na ɔmo amfa wan kɔna ɔmo ma wo wiae asa. gift ni Dr. Gano no ɔmo di we gift Dr. Gano so mo nkyɛn kakra me ho ntɔ me gift so no so de me ko fie ye ko hwɛ me fie nti I say gift na de ni pani we no mo de me ebe fie nti ma me du fie na ye du fie ni gate na no na nkofo wo fie ho pe twi fie ho obi ati fie na me pie ye no wura dem Wo bi ehu wo no bɔ wo bi adwane because wɔn hwɛ kwa wo home ya wo home no kora no ebi jesu obi eheli wo home no bi kora no a wɔn hwɛ wo benya bi obi esuru nti ɛhɔ na me no so be wia saa na me kɔ dem afei 87.9. baby adu no bia mu niema nyina yɛ mmiri sɛ mekɔ gya na mekɔ private cramenti kyerɛ sɛ pampers yɛ abrante yɛ te sɛ wo ma ya na nti gift na tɔ baako ma yɛ ɛna ɔsi ɔkɔ bɛ week ni ho gift nti na sɛ me maame yɛ bɛ shit ne maame ntoma si ɔde bubu na sɛ ne tete ne de bɔ me sɛ pampers yes na ya ma me da bi baako saa me da hɔ saa na me sɛ rade sisi sɛ na yare no sisi na ɛkɔ ne fa bɛ fɛ me afrɛ me ɛwɔ so menya nkwan so me sorry na bia me da no me brɛ nti na de kyie na gift buy na gift sɛ wo buy na medication na yɛ HIV aduru na na odi ho dwuma ma me but ne nsa ka HIV aduru nti ɔda yɛ ɔde aba ti ɛhɔ no bi sɛ me sɛ HIV aduru no ɔde bɛ ma me na menya rehyɛ mu sɛ mbɛ no aduru no ma sɔre
Don't be some guilty. They might miss my so sorry. The one. Nti no na wo mo yiyi bi ma de gift di bi ma wo no bi nie. Say na tie wo no. Anu nya we ni friend sign no. But anti-YouTuber. Anti-YouTuber. Okay. But you see, why not? Odi do ni ma me no. Me mu nyina si nti do me da me ne se na do ni tie no. Asoso. Okay. Ko pay ade bi ba ya. Say na tie wo no. Gift ko pay we bi ba ya e be hu na duro no. Ansa na mai den. Manom. Ti ma me no me do ni first day. Yes, me no twice a day. Anopa 7. Anwumre 7. Na me no medication. Utie Akoma FM. Anwumre 7 so na no. Sa week. Na me hu say say no. Me yemu na me run no. Ejai. And I give to say, well, don't buy a juma. Buy it to say 3 days to be able to say, Miss Quia, say yes, Miss Smith, my sorry, Mamma, sorry, and I'm starting to say, me Nancy. No, me near be a man beside me, said, then there was another course. But what about mammy? Papa, now Papa was a breno. Me patron, Papa, only my major. Oh, my jai. Until I want to say, Ma, I don't need to divide the room. No, Mammy, say, na na give to some yen nkwanhye no ne yebok mo for HIV ho ntia mo yese ma metiare na sentie hu ni ma mi mu sa bio okay ntia what I give to catch me say edru be 1 month o mu 37 but 1 month nti 7 de be ka be de wo be ko nti 7 no 30 days amenko na doctor ga no hwe me nya afidie fa me ntu edru no so ankasa na me see you na me point da ye but that soon ya me be ko no na give doctor ga no say you folder yedi ji edru folder ni na sa krata we so ye krata bia ye passport ko be bia na sa wo kita folder we kra ye de edru ni ma okay na me see you na yedi me to edru so na ye bibia ti me no me edru ni be 6 months no afi me hu se ma samba ye fine aba ye fine ono ne boso me enti mu a mu wo bi no a mu susu sani da so asa na ene ye ma ye wra yi enye kra enye se ye na ya ye friend osimia me pese me be share me experience mebeka mama nsan hu no wobi na sani daso nyina sa ono so anya ni daso okay but you me no mo ye be na me no say edrei e be ja fidi ma be fine afidi ma na me slim kwa do na my fine na me slim na unya kra hu no ya na say enya adwuma no na wo ye slim kra che say no do na me say do na mo ye fine ma say ye fine yeah na me start say me no okay ti me no me do na be to say 6 months no na afidie nyina ye wo ho ye me no medru me wo ho na me ma me ka kire me say ne ho no me ne ya etiefo ba bia ehintasam ne wo no ehintasam no ba bia wo no ne ye bedan na die na ye de a kire wo ne obi beka so obi nya HIV isia chese wo ye dwamanfo chese wo ye sei ekwani a enua ba ma fine gentleman oti ye ni mu fa so onya ye no eno ne ehintasam yanko me say kuya den mo si go fie na me Patrick na me nkwa eye wo maame no say no nkwa adwuma no na me say kuya den no say I say ben BP na akosoro ene ye ko we me de ko ye de me ko ba mo bia de ye ko doctor hwe no man BP do ne e ba fi ade chin a o sitila ne ho nto no ne ye san ko bi mu ade Utie Akoma FM. odi ni ti na femi sesi mu nyina ba femi nyina ba do me hu me no no afro mu jireja mu omu sa fe wa sorry we yi so yare ni ma ba ye fine no omu hu asem nka ko fiate sen na mesi eye wo sisters wan kasa wo die ete sen na mesi mi eye na fi me hwe se na me maame se na anima ko na mesi ma ye kukulibu yedu kulibu ne ko doctor no hwe me ne ho na doctor ne ka kire me se mama me ko ye labs ni en shadi okay ye ko ye labs na me maame so HIV ni bi yesi mama na HIV ni bi wo maame anya bi na chese wo maame no osuso wo mu wo sisters mo reject wo na wo no ba wo beboa wo no enum ne ma wo so maame nya bi ana ba jointi e ba ne sa ni Ferisa Penny o de akosia moda eno bai ai se ko fini nya yare me ka se me men no me ko ni nchan wo so de yare na yew afei na ni minyo nyina so retia me nyina so retia me satam so na gift so ko US na HIV ederubo ni nto nya konya bi ko US when me ko kama se ma kire no asem we mi nko na to me na me dia re won kakran afei na mama ya lose mama ya mre so wanyini dada nsi eni e ko gine to bi agime to ye gine to fibers eje mama to fibers afei
Na me hwɛ se na nneɛma kɔ. Me ma me kɔdi 1 week of fever no wuye. Oh. Tu ma me de wa frame. Me ma me. Ben fi say ni. But ma me wuye. 87.9. 4 years ni. Benya Me nya me easy ma. Me ma me wo ni mu no. Abusu nyina yi me mai. omo so na de Omo HIV se no de ma. HIV na be kum ma me. Me nya no mu nyina yi me ama. Ma, se nka me nyina okra ka ma me yase recommend ma ma me yase. Ka me ntima nko ma me yase. Ade nti omo se me de HIV Abekum ma me. Nti omo ye ni bibia, omo ye ni bibia, omo ye no. Me nuanom ne ene abusuafo ne ka kire me se dan ne de ma me na hai. Na se metena mu de omo ko nti omo ni me ni asem bi. Nti dan me de twa dan ne ka. Wa wodie mu. Me amidi. Ma. Na se me nuanom kra pomia. Afei, Mr. Penny ye ya me fiofo yet say mo HIV. Oh my God. But say na be fine nti na say no. E yo mo say ya. Atwetwere wo mo gwa say ye no kra say ye no kra. Na ma me ti dan ni. Mama mi wu ye me tena dan ni 6 months. 87.9. Na ye twere bosom fe na minti ntwia. Na mo say ni sa de a mintu. Ana mo nti mama ne 3 months me fa ntu. Me fa ntu no. Because Mr. Penny man second born man ko fodia na nama. Se na nama. Seni no mo ka. Waka kire me se no nyom bade na ntontom ka wona bi kamia. Oh, ntontom ka me na ka mo. e ka wo mo benya bi. Mo benya bi nti mo ntimi. Dana me koy na dana sam role fe no me sam ba enkan. Na jam pake me na me bank. Nti time no do ye na ese mi tu ni ge bi obetena ifi ho. Na me ko boge na mani. Seni e ko so na ge de ka kire me se wi ase yempu nipa yempamu nipa. Nti me pake me ne mo na me mra. Nti me na nyina me no ka se na ge ne nche na because ge ne nche mfie na ni ge ne nche na mte. Ge ne nche na wo te. Ge ne nche na. Wabusuafo frɛ wo. Omo frɛ ma. Obi a wo sisters mo obi afrɛ wo. Obi afrɛ me. Nti ma be wu ye ni bibia wie ye no. Ɛna Akoma FM. 6 months na papa so ho mfa no. That day no se ne ho mfa no. O papa. Na wo yare no papa behwe o. Ono tumi ba hobi. Ono o my stepfather nyem papa nkasa. Okay, your stepfather. Nti okasa no pere me fa ka no me kokuro mo na me ko. O ma mi wi nya say ansa na o papa so frɛ wo say. 6 months. 6 months. Okay. Nti me ko papa ho no. Enyume pa so kodware. O de ta wo boni mu na hu se nanse. Egu ni hase na sa nanse nso me nso me na HIV na me hu status be gu mi hase. Sa ho. Me pra me mu shire. Eye anansi. Ye ya na ye konka twa hwahia no. Adi ti wa na me frɛ mother. O say yes. Na me say be ne bon komo. No say ade na me say seni ko so say that so yare ni bia ye no. And after mo baaye eno nso ye meji papa nso na me free. Ono so HIV ni bia. Papa nso HIV ni bia. Akoma FM. Nti me papa ye na se de manko because of sina na fere busuafo no e de so me de yare na fere me kasa na ha me. Yeah. Afere me ye ma se de me kumi ho me pre society no ide me kumi ho. Nti me de ahoma esen ho se san me ho. Me san mo asili ni buye ne nya wura dem wura dan ni mo asili ne bu. Omo fa dan ni ha e wura mo asili ne bu ni. What is so a ceiling so Se me san me ho se na ni ma akọ me ye si papa ni me san me ho. E na asili ni buye. Ti ma se na fe na ni ma ne kọ na e ba nti si papa ni bibie ye si papa ni ewie ye no e na me so ba ko abeka. Na me ko bona se me nyina amani afere me ko kan me tai bia se me nyina kire no. I want to catch him to Tennessee. I mean, one can't see me. So, who catch him? Say, okay. Let me name say papa name stepfather. Okay. Now, let me say papa nkasa. Oh, okay. I'm not catching say papa name stepfather. Nam papa dey die a woman. And nam papa dey wuye. Nam papa who ni HIV. Whoa! Enti wo papa o biological father no. Oh no ewu ikura wo ehu no. Yes, ya wo be na no. Enti wo stepfather na wo feel so no ye wo papa. Enti obewu ya sa na obi ebe ka hintasem na chaw say wonyo papa. Onye papa no em stepfather na papa kasa dey HIV kun. O mra ya wo me no. Yeah. Ehwa na me kai say gift catch them say. HIV mo ntimi tsan nipa 20 years and say wo hu mo wa no. Enti ni bitima ba ne say. Me stepfather me papa na kasa no. Na de maame. Na maame na si new system ni strong. Enti o timi tena ase ye den. E che ye no. Enti de maame so de ma me papa. Me stepfather now. Yeah. Na maame say sa na tie. Enti ye frɛ mi onu nyina ne abusua no. Ni e bo mama ni.
Utie Akoma FM. FM. Afidie omo hu de ombe kan say but still na me wo girl ne ho. Nti one day me te ho e na radio station bi. E na me say Akoma me ne FM. omo ne me yet say 87.9. interview right to me dey news. Nti ho na give it a fear buru chiraba. Okay. Na give it tea. No Patrick na see the one na also be shame. Oba na chere say me next town no ba town no ba no be hu me Patrick. E na me root story. Ni na gift say nya shi wa ba no kwa de. Nya me beye. I want to give to him say me fan crofo bi Ghana from models of hope. Na me say to give models na ye de ben. E no se mo a ye yetima ye nim say we HIV no. Ayi wetima bo HIV no da ruru no. E dey go facilities na hospital e Ghana has. Nti e want to give to Jamie details ni me nyina. E no dey call Rich Hospital. Nti o dey call regional. E no ka kire me say omo family Rich obo frɛ me. Ti dey call no pa me wo ha na Rich for frɛ me say me ompa me chow omo go training bi na training no me ka ho ti me ma ni go training no na mami me ko training no Utie Akoma FM. omo ko tie HIV na si e mami hu HIV no me ti ase buru so ma fe me ba bo me ti ba ye na bi training ne ba ye no mo me ba Rich say Rich don see ma ba no me be yet say counselor or Rich see Okay. na so bu HIV ni bia makasa Counselor. training no and say not to medication so ti me start say me ye adwuma no ma ye ti ase say bo so no ma 5 million 500 cedis. Nti me first pay me gi ye no na ma me hwe youth ye youth ni ba kolebu ni Rich Wɔn nya bi no. omo nya bi no omo nya bi se na fi na ha me Okay. nti me gi me Wɔn nya pa ɔhunu. me patro Ɛdɔɔso pa. Rich it me hwe ni pa to say 200 a day Enipa sɛn. 200 a day Wɔn nya HIV. Mo nya HIV. Ɛmaa ne mɛɛma Mani mema youth ni ko the dose Youth no. e say dem hye me nti me first salary me gi ye no e na ye community ho no me ko hu assembly man no na me catch assembly man ne say me pese omo youth na no ma no kita youth no nti omo youth na no ma me na me ne omo kasa mfa HIV ho nti otimi bo youth na no e ma ye ko han changer nkonya ne niema pastries kakra ene drinks ne niema se na be youth na ni ba gi nti me nya youth 150 e na me ba me gi no mo nim catch mo say fe me Patrick we HIV say ni say so mo nim obo na mo HIV no e na me no kasa me wie na me cheche pastries ne niema na Ɛdi ma ma ɔmo. pa twenty na so mo facility nti twa me car Yeah. Na o di Mama ayɛ saa deɛ yeah no. na me san ko for ma ko bo HIV no daru 3 years ni last year na project no mo first say project no asa ti project na asa nti na omo bisa me sad na me start here adwuma no menti me mfa Sika ni bi. anya bi na me say HIV no hia me youth no so hia me nti me sika nyina yi actrage ma me communities bia ma HIV no project no e ba wieye na ma me ba fie asisi ya me wo fie asisi ya no me bo HIV no hu dawuro e say bi me du bia no me bo HIV no hu dawuro ama hisi ya me yi manim e ba bontin Will you ani ba say dey wo si fa yei obi o se katabani obi o se ye say but one kan mu bia. da bi say no bese me yi me na me bo HIV no hu dawuro but first no nanka ye wo sponsors mo bo ye but I want to say if lady bi gijo Joyce o ba bontin say later o bo say Ama ase ɛyɛ wo yanyimu ni saa. Esi yenni o ka so HIV ni bi kura mu si o seni so onye sika ka besa ba bontin say oboa otwan antisi a Enti yɛnhwɛ yɛnwura baabi a yɛnmu kɔmpɔma yɛ kakra na yɛmra baabi a papa no frɛ wo ka kyerɛ sɛ na o real father ɛwɔ bi na ɛnu na kum no enti ɛhɔ no na akɔ akɔsi sɛn sɛ wunya HIV no ɛwɔ hene me patro mother to child maame odi amaba na kyerɛ sɛ wo maame no maame de wo mi ɔde wo me patro ti wunya ne yafunum me nya wo yefunu ansa na wo ba abɔnten 87.9. yɛnhwɛ sese yɛ ankasa wanya mfie bɛyɛ sɛ me patro 29 29 years wawoda me patro wo mpra me patro na me wo mpana but wo film kakra wonya mpra no da bɛn patro be girl no film be 2 years ni me ne ye ko facilities ye ko gi edu se ya e na me ni ko hia wo okay na kyerɛ sɛ ɔbaa no nso no nso yɛ ono so ɔyɛ HIV ni bi okay na ko hia wo e na me ne wo ho e na be ka kire me se wonya fibroid na me ka kire se ye du na ye num no ye num bi duro nkan ye duro bi yo okay ye num bi duro bi a o si onya obi o so na bi duro afi na o ma facility ni bi o
In the 6 months, people are confirmed. Okay, not just as a winya sayade no a. Apart from antiretroviral drug na ye de be ma wo no. Wo tumi numa duro bia nka ho. Wo be numa dry ye dry bia doctor ankasa prescribe dey ama wo. Eno na wo betumi anom. Enti say bia wo nam mahunu wo ba bi o wo ba we dey ne ho ye me fe ti ma me fe no se ne pe. What are you saying? Me patcho me tell see how dey ma nurse bi mra see no so ye me test no. Ebeka say undetected. Ohun emoa ni bi ohun virus ni bi. By virus ni wo ma no meduro ni yi. Enti see na ise ma pe kenten bi da kata moa no so. Na duro na me num no. Egu kenten so di kenten mo ye duro nti mo ntimi mpagya omo ho by virus ndi omo wo ho. Enti mitimi ni oba ahia ye nhye condom. Oba ni onya yare ni bi. Hey, yeah. Oba no onya yare ni bi. Anokre. Nukre pa. Onya yare ni bi. Onu oba ko share sese na say wan sha condom oba ni nya yare. Enye obia o. Eye menkwa se na ma no meduro ni yiye. Di so bi so ono so no meduro ni yiye dia. Sa ha ho. Ye nwa ya. We dey be nya medical doctor bi ni ya na di nkomo afasa ekoso no eho. Ye ko ye ni mu no ye ne doctor ba twetwe nkomo. So onu meduro ni yiye dia. Wetimi ni oba hia. Mo ho ban. But onya bi. Enti wonum wadro yi kama yi a say wankasa wagina wo ho so ya watumi adi mua no eso no wo again me pacho ti se niema nkoyi anti se ne go na me won nchen no any for this oka kire me say he say koro ko so tu fi anti me mpe ba bi na me nko na me ka kire ni say nansen so doctor ni ka kire me say o hwe me ha se bi sa me sa de na to me ho na me ka say doctor go no me nimu ade no e to me ho black bi na to to me ho e to mo ti say yam enhye no na ye black you know say we here load I mean yes na me say 5 years you know say wow Patrick teacher say dro ni bi ma no na ama we no abedro won sa dro ni de ba de wo lab if no viral load no e ma ye hu e mo ndodo ene ahia I know say na me say ye 5 years you know see Patrick how facility 87.9 say na ni man ku yi bi je na mba fi ni man ku na ge na me won nchen so on na say o china say e wa say waka kire me say edo ni won ma ko je me say me ko je na man dey no say da be okay waka kire me say ko me 6 months edu enti won kunko say 6 but se me nye lab we na o ma me du yes ma ye lab na nsa na say busuafo ho abo sisters mo say dey o ma be hu say enye wo na wonya yade no di bi ye wo maame di bi ye wo papa mo mawu mo na di ama wo enti omo so de en ye ka se me nyina wie ye no asema Mr. ka kire me ni say say no ye hu bibia no de wonim say mi kita nkola ne ma nkoye ne niam enti ene ye sade a pa adwuma bi na ye na ye anti mi so mi ti we mi ko bi wo se ko pa adwuma mo fa bi ade enti a ayo ni pa kwa bi say oni education for HIV no say na dream girls onu go ye adwuma no HIV ni bi na nsen ya ba ti say 2 months ni menya stigma bi sa ko pa adwuma oni ba ko bi oni wa ko adwuma wa ko menya bi oni ba ko ne ka kire mi say me for adwuma na fa HIV ni ara esi ni ba ye me onu ka di esi na fa esi ni ba ye me amma me adwuma pa ye din eni se gele me ko ba bi kura so mu ni ma ko pe se wo ko na se wo mu ye say ye de kire wo yeah how do you feel so na feeling but you say me mako train na me ti HIV na ase no meaning say HIV nya yare me dey me say HIV nya yare HIV symptoms malaria hu chi HIV enti omo ye ya ha me bibre but na me dream adwuma sem and ye ha me say be ma dwen se na ne ma ne ko no me pa adwuma asua because ensa no adwuma de okita obi ntimi nyi mfu o ba me pa chode o da na wo me pa cho cinema setena mu ene niema enko yie no ti bese ma me hu se bibia ye okay kakra ma me ansa because of the say no yo was say woni ba onyaba obepa ye behwe oba no a obetumi ni natena na afi wode awosa akoda no ye beba because wokọ adwuma mpa ye pamo obusuafo beba enti ye twa ye ho aba na de wo ho bia no ye san e de atoam so enwa fidie ni free ha twen na wei eye addition de kase pa ma ho e de ma obi bia woti akoma mu nsa ye twen ho aba Ashofoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo so fo ba ko pe akosua de mu nko
ubetumi afreme Maa Akos Queen of the Airways me ever some no beja fort last year na baby e wa maye na baby a tidy tumedie no ye Akoma mu nsem e wa Akoma 87.9 FM ani Onua TV adwada edikosi efiada dumie no aba ho sema aduanan edikosi no me nsa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow ene wa mane no ene sei oye tete o okunu e tete o be me bia so boso be ware o yeso edru ho no wa ye 419 na sei ene o hawo ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem tumedie ni e beboa o amwonya wa hawo no anokumi sibe hawo bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ani Onua TV ya waskwa ya ne kuma se mo ena eje ehwe ne mo yebetio Akoma mu nsem eye hintesem Akoma mu nsem nyame nko a enini Ashofoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba kope akosia dem nkum ubetimi afreme Maa Akos Queen of the Airways me ever some no beja fort last year na baby e wa maye na baby a tidy tumedie no ye Akoma mu nsem e wa Akoma 87.9 FM ani Onua TV adwada edikosi efiada dumie no aba ho sema aduanan edikosi no me nsa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow ene wa mane no ene sei oye tete o okunu e tete o be me bia so boso be ware o yeso edru ho no wa ye 419 na sei ene o hawo ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem tumedie ni e beboa o amwonya wa hawo no anokumi sibe hawo bia wo bia no ra Akoma 87.9 FM ani Onua TV ya waskwa ya ne kuma se mo ena eje ehwe ne mo yebetio Akoma mu nsem eye hintesem Akoma mu nsem nyame nko a enini o me say kuya me hu mfami ma me hu mfami no sisa eno se ene sadia me nko hospital ti ma me ko hospital me do hospital ono still me hu se ni pedua still me hu mfami na me ko hu doctor bi e wo hono me ko hu doctor fe doctor Gano ti me ko ye no ena doctor ni bi sa me se na me so malaria na doctor ni se okay nti ho na doctor ni gina wo di no se me ko labs bi nti labs ni na ba labs ni 3 labs ni ba ni saka labs no afi no hwe ni di no wasi ti ase na bi say that day labs ni me lab nti bibia bo mani ka ho no hwe mi di no se wo hu se HIV mu wa me kakra e wo me labs ni ba ku na wo hu HIV mu wa me kakra wo me labs no na doctor make a show at the age of 18 to 19 years na me ko 19 years ti ho mi yedi no se na maame we na me se maame wo no se ne sadia obesere me se ko pese ka ne saka me maame na enka bia nchire maame okay na me maame su do promotion pa e ko be kai se Dr. Gano se bit me kan chire maame because e kwa promotion pa a wo ko be cool ntem ene kwa me fi me pie na me ko me si hospital obi mu ti ho na me ko kwa nso amo maame amane a choda bi omo busuani bi amane be su do bi akra beti si me ko ye second bolo ko food me ko ne ho me ko no na ma no si yes na me se me no ko mu no se sa na me se da bi me boro mania bo mania nti me mo na mania yes ta fe me ko me te wo ma yedi na so me dun yare ne ho no ma yedi na me te wo na Mr. Ba den na ye wo ado na wo dun na fe male be dun ba ji mu fe de male me so be ti ye na me se na ne ma ne ko me ko ma me kakra wakra si ma no ma me den na ye wo na so Akoma FM 87.9 ye ko ji me tu ho afi ye ko ji me tu ho ade chi bia no na me so te ade chi bia na me bofom na ma me kufi den na ye wo na me si o ma enye hwi na se me se ho nti na doctor na owu mistake or no hu se mo HIV no no morning ta na pa no bae na mami fa question we mi say at the near to us at the age of 18 years no na what for bada people should have it na won for bada should have it it's man dey have me say no be say mo say we free fa eno na ha me no nti doctor ne bae no eno bi say me say won say be catch you say be one mama yare na count we dey wa ba ha si afi na doctor dey say na ade chi bia me so ti me nkasa ni ho a eno mo transfer me say fa me go kolibu me do kolibu pe dey say ngiri to fibes Fierce ye bia ye je HIV phone ko na gu ho
wo HIV and say local fevers nti me do fevers na ya je me to ne me to ho na fe ma ye nkasa nkwa ntimi so be bia na ma me say ne ba ne me nti dia ko bia no doctors in kanche na doctors so meet ma kanche this akola no ati ase ansa na it no bon man ye na fe mamba na ma me su na ma me say the ba ne me den na ekoso dia ekoso me kanche no na me say akua doctor na ma ti ase say me HIV na wana mambi sa me say na me ko fe fi na me say ma me baby e free na fe de o de ma me su e hospital no su e fro su na me su na ma me be fi nti ma me be fi no ma me so e cho ba that time me twa ne 7 cd na oba we twa nchen cd nti no pa no pa be hwemi nti woman bi o Ghana e free gift o Accra o ambassador o HIV ambassador o Ghana na nshira no na gift by no say abemu oda bed one nice boy I read na yen sao no be jina me nche no say free me say no me say free me Patrick no so ma me be na me say ma me kwa adwuma no so ma me Akoma FM 87.9 I say me say free gift we HIV 20 years ni Okay. na kwa me fa so be show mo asore no me show ama wasore nti o cancer na opie ba na oto adura bra me no se me nu me do fe doctor ne se me mu nyina asi nti do no kwa me ntime me nti nkola de mo waduri na de do na tumi aho ye pe de biti ko so se ya nti se me me do ne ye de a ye ma meti ma from saa Okay. Jumedie no so na waso egu amutie ye ne ye nua ben ma bi e friend Patrick na edi enkomo ya wo hye ne experience a wono anya fibra wonya HIV esiade no ebie nyese bi a wokobo adwaman anampo blade bi obi ayusie no okofa ye na emom no efi ne maame ho na ono so enya ye bra ye wo no na enipa dodo no awo bi a na ase ye di hunta ase efere ase esro because obi wuna wo mo betwetwe wo mo ho ade afiri ye ho stigma nti eya na ebi esro pa na so wase ene woni yen eba be hye ne experience so de be ya se wobi a wono so bodily obetumi apia bonten na wa ye ni bibia te se de enipa bia ye na adwendwen enhye ne so na enkuno enu nti yegusu ani ni di nkomo ene ye ka kire wo no yese akoma mu nsam dwumadie de ye twafa ba bi ye twafa nifa ni twafa bonku kwana nti se de wo haw no esitie bia eye wo humu eye wo namu ukunu wo yire oba wo maame bi na eye obi bi ewo ni bema bi akoya blood covenant occult bibia no yeje e wo ha sei enti sa won so wo ha na wo ba bi wo haw bi eye osakọ na ekoka wono adura enka wono adura mu na akomamu nsima bedwafo wo ha ye ne yetiefo e wo ha mamo se ye babu amo ama haw no yetumi adwudwo no ama wo enu nti bomodia na bra yakache yewa askwa ye ne mo no na ehwe animu wo hawo a enfremom na emom no faka na bra askwa ye ne mo ene di hwe ne mo ba wo se upe akomantini 3 abronsan no ye betro wo ba na wo fom kwane a from the producers omobajo so e was 02480246 824549 0246 824549 055 367217 and a 0246 903987 0246 903987 offer me producers numbers we so baby awo bia no wa from kwane e be kire wo kwan ama waba na won so yaso wasem no mo e de ama enu nti bomode a na ebra mami misaw ade ba ko ebra when you free adie before wo benya at the age of 18 years na ama yade bi aka wo na wo di akwa hospital ni aka cho sese ni se na at the age of 18 years no emema de aduru ba bi a onyanya 16 eba wasoro 17 wasoro wotumi fa ba odi nkan fa ba ansa wo benya 18 years na me yehunu se wo HIV me pacho da bi me first go no me fa no o facility na wo ye no pe ono pe bi ti before wo ba be hunu se wanya yade ni bi de wa for ba ni aka se bi a wedding kind dia sign wo bi wojedi anase wo pesa wo de ho ni sie kakra wa fa ba wani free adie wo maame anka wo real father ho asem ankyere wo da pacho da bi maame wo ye po na me nim se nya papa no o maame ma oto sesen pacho no me last born wona we last
Last born. Inti we are 5. Remember me and some Into one o papa no e na wu num no. On it there be on it. Minion of papa na wu no name papa na back up. Into me penisum papa. Into when I last born. Mebo, yenti ho no ase yie. Wunu ya no mo no, wo sisters mo, woni wo mo free one father. Wo mo papa ne hwan? Almost on papa ne wu ye na Akoma FM 87.9. Omo ye mpanimfo che wa na say. So mu nyina ye mpanifo. Na me last cry o. Mebo, say yanka ne yi a. Enti ase no emmem. Enti wo sisters mo obi aso anka bibia sa ankyerɛ wo. Omo ko mu nim. E kire say Mr. Penny kire say time na ni Fred no. One papa eko we alata in Nigeria. It's only papa ko Nigeria no na ma me ko fa papa na omo ye woman. Anti omo fi Nigeria ne bae no na ya woman. Omo free Nigeria ne bae ne ya woman. Oh okay. Ne ya woman. Oh okay. But certain papa no so wu anu mo sie papa ne nche. Omo okay. Ansa na papa no fi Nigeria. Afa ne menya me ho enti ase kakra. Woni oba bia nai. Me pacho girl no Joanna ne pe. Woni oba bia nai after Joanna. Wuji di Patrick. Ma yenka ne ye. Because pacho na me you be me Friday kakra nti nipa ni kasa cry me din. Nti Joanna ne dey say no be approach na na it you can see any na. Pacho. Apart from hospital awoko na yema waduro senom. Ye tatete asofo bi wo ba me ho a mesa wo yade HIV mesa yade me pacho watumi akwa asofo yi bi ho mama minya bi minya asofo bi sofo ne ka kire mi say ye hu mu yare enti o de mbe foro atwea mi kodi atwea no de mi kodi 7 days 7 days me ni dida ano nti o ne anka jo de me no msa 7 days wase dia na abanom lemon enti lemon no 34 bucket ye chimagum yes so no pa wa chim ankatwade na gudie mu 34 bucket ni yes so no pa segu cap ni e I don't tell na fra me no sa 7 days na me di da me ni me kwade da 7 days Akoma FM 87.9. ni aduane bia nom sa ayi na hoche na be yedan o se me si for me kwa test na bibie fi moja me kwa test na so na we moja still HIV no eno ma wonom ankatwade nsuo nko 7 days aduane bi anka ho woni di anopa woni di awia woni di anwumre woni di anadwo 7 days ankatwade 7 days se wonom a HIV beko ene se ka HIV is yade a HIV yade aka yasan wo mayi mu enyasam keto ma yenye kyeremu kakra wa ha yese ye wo HIV ye wia na yaba is HIV is wona wo sa experience no kyeremu ma ye ne ehwe me pacho I want to say wo HIV ne san wo AIDS no te say no pacho yenya eduro yenya ho nimdia ma se say no sa ye twame me etobia on to be infected on to be infected on to be HIV ni sa Sisi se me wa ha se wo the blade bi na etwa wo na bia me nim se bia wa wizu na me so akofa na etwa me unti be infected adan me pacho I don't want to be infected no e kire say they say eduro ne koye nim HIV e koye nim ade chim bia ne yenya nim die ne bi ka eduro no ho ade chim bia yenya nim die ne bi ka eduro no ho enti yenya nim die mo se say no ansa na ade be twa me no je say you timi nchen sei ani twa me ano na me de twa wo je say mfama fa so okay pacho ma yenkwa ahoma ne so na mene odriyafo bi edio doctor nipa mene no eni enkomo Dr. Kosa memwa ha hello Akoma hello doctor good afternoon memwa ha yo Akoma mami mi adome ho ye papa Dr. Kosa na wonso nyame adome so ho ye papa your dog awia ye de enye bone ye friend wo a ye nua be ma bi na aba fidua yi mu se oni ye ba be share ne experience san se wo HIV is ni bi na mi hu se make say HIV ana is na se say watimi hu se anye bia kwa no ba bia no wo no
dakro biya no omutumi enya mabunu baduonu ya womo enya sa yade yi bi na die ntia me no pese di command se oka asebi wo se no se oni oba kura da na bia se wanyi su condom kra no a betimi abasa oba no enya yade ni bi because wano no maduro no ama ase wakonka moa ne kakra ewo no mehia education kakra dog Okay. Oya no ko obi o HIV mboni bia ewa na se ofeduru oya consistent otu ofeduru over a long time otu ebofu me kan otu suppress mbona ma mbon dodon okofum kra na otu okofum kra to the extent there sometimes grandpa yi obada botu abanda yi pakono onye bi another so we say bi no wo bi no onye be mada botu abanda onye bi okay when now what friend after do na me do no one akofum pa it can happen. It can happen. Enti ebetimi yesi. Okay, doctor. Yes. Na sisia before me buy ni sisia so wasan kan sembi. Sese blade etwa no. Sisia na me so me enkofa na etwa me a eno so me nya bi doctor. Eno no enkofo bebre nim sese obi nya enswan ohome gu so a wan hwe ya wo benya bi. Na se bibi twa no na etwa me sese ya. Eno so the possibility say menya bi anase me nya bi ne say. You see the more thing there. HIV mbono yemfen dago yemfa nka de obia ma fe duru bi on fiumu kwa enwa on fiumu kwa nti eduru na ede suppress mbono mbono do no okofom now se opandama se wa okofom se very to na okosu ko use bia obotu wenye bi enwa but obotu oyede yakade obotu wenye bi Nemu onye ngeni na no 100% there. Obi 100% HIV patient maybe try osu ni agbe especially if no so on fene do na. Na some one of those for uma. The rate of infection or higher. So no be of your do no be. Into on to me the don kada say baby trauma. No so go you to wa. Or in baby. Yes the probability that if you will get off field to the panel or less, so you'll get on field. No, in Makonda Betnado Kade, our field room, Marco Fomin, she said, baby to what? That's a obviously use blade now, on yet, Obenya Otuena. So a probability to the can. The ones what he has taken the medication, one of foam, the probability that who use to bleed, the blade in the chowa. In fact, you wouldn't know low, and then just say, so, for example, if you have a operation, no be what HIV in one. Let's say if a cono was a group for a long time, never a friend and a one out of former. Let's make your operation, that's a planting of a camia. Meaning that because saying the co op grown for that baby, some of a grow to protect myself. In order not to get infected. You see, and then just say, Akoma, who use blade now, or use blade now, who maybe, baby. It means that the way there, the man use blade now, mean infection, low since so, yeah, on field, means most and American of what you have. Matthias, in Castle say, what field go now, your friends and baby shower no be usual in Pacono Concorda baby the big lab and say it's once when you wait a tone so but you will be a fun post exposure prophylaxis a group for about 1 month. Is it a many examples in your operation in Pacono HIV panel warm and not be blade in Chamia. As some say, even though the Pocona Pedrona and one up for as some say, for 1 month to protect myself. Yo, don't say, dear to me, Sayenia Bemen say, Yadiano, and yes, will be blade in a channel, and Nampokra Okoyin, it's in a BB channel, and Napuano baby in a quadanya, name mother to child, not as a mammy and a demand dog. Me patro ye be education kakra was so be chire ye mu kwan ben so na maami e wonyem be fa so ade yade no
ama akoda no yafrumu. Oh, okay. And also, it misses mother to child transmission. No, it misses na Nina no say oba after phone or the owners make him say obia. The most important thing during the pregnancy stage, no, getting into a close. I bet you who say into a close, not chance so or say no. And also, I know or say go now. Send my explaining area no. I mean one little echo from class the say. And time she said, I promise you. And after delivery, so Yama Colano, Sibio, HIV go issue, for about, I think about 6 months, 6 weeks or so. And also, I know a protected Aquano from Mamino, and was Aquano, but ya one ma. If your Mamina, I be a watching Aquano, no, a crack. In any mucous membrane, no, in ya did more than the F. Mamino, who me. Apo I follow the skin into once a man will be no. You were a man go to reduce the one of the one and after delivery so your mark on a global for about 6 weeks or so. And to protect the child completely. Oh, I'm a name maybe. Into be I ever woman. Aquano so open your bill, not to say be a mamma not on Philip and I say, you work while we are money do bisa and Aquano maybe. If it mammy. Na woman. That is a obanyam. Na ye hu se ye wo HIV na bia. Ye betumi amani drug on ho ban akosi se akoda na obewo no wonya bi. Oh yes. Okay. Yes. Or who you grandpa also the man a blood for some time. Answer. Okay, but I yenhwe ni say minimum say oba bia e sanne na okọ antenatal. The din kan no ye manu koye HIV test ni bi ye nyina yenyem ye kwa ye ma ye koye bi edie be na betumi abase ma amenyem wako antenatal ko hospital na enso so ye ntumi detect se wo HIV ni bia ya fa ye ntumi ammo akora ne ho ban ya akora no ebetumi anya bie. In fact, so my many regular attendance. So be all or antenatal. That's what we've been quite there. Because after the first checking, we will data booklet to my after first time I checked it. You see, check it at 34 weeks. That's about 8 months, 2 weeks. We will check it about twice in pregnancy. That's when you be umpire. They declare to win it. So it's the first time we check it. Very negative. We data booklet no matter repeat test. I think that is 4 weeks or so. So who will be the first time in a messy year. Second one who will be there. That's okay. It is only this year. I don't need it. So, and HIV one, Mobia, the one year, when you're Bema and our party for that is here. And so, blood do so about 10 months or so. It's that is here and open for being. They have been away about 8 months. And then you only Bema Biacoda and I only beer. I am yet here, obey here negative. Maybe after delivery, some time to come. Yeah, you say we say they are okay. You see, you don't want their inantator. I'm not take it 2 times a test no on this show. Unless a man in your regular attendant or antenatal. And also, no, you will be on call antenatal for a long time. Obey show for delivery not up in a war action or no over. And as I know, so many tests will hold my think, yeah, and then a problem, no. Okay, doctor, yemra say some antiretroviral drug no there for free. But I'll say, drona woman no de so HIV is ya there no eso no antiretroviral drugs no I know they say you free. And patron from knowledge and then say free. Okay, now no okay bibi say ye wo bibia your friend viral load. Say was a work lab na ye hwede ye hunu muwa dodo a wo woni padua no emo not ebedi na hen na bia say when to me ankwa ye sa ye hunu viral load ye omo ka ho asem ye dream resan ya san na watumi ehunu say na bi say de yade no asem no antiretroviral drugs no enso enfa say before you be say policy ni say you say obi obia
in fact, on him no beer. Immediately, na as he said, a donati. Okay, yes, a donati, no, as he be shot. On conquest, viral loading. Viral loading, a better say. Over a time, all pay agree. Maybe a repeat viral loading if you answer one time. A one and I am one. And a better than no present of all pay do not answer on pay do. Also, we are checking and let maybe over 100,000 copies of the virus. Anyone say those. Yes, but it said, yeah, over a full year, 6 months, 1 year, you repeat, and one except for Akoma FM and I bet you say a book. 87.9. Here is nature, let's say, yeah, 1 year regular, we will do so. And be different to be. I show you. No, so say, go to yeah. We don't say one back from William one. I be a people who say, to do one the viral load is very important in the management of the HIV disease, no. Say ya hu say yenua be ma no eniema bi atotototo ne ho black bi ya egugugu ne ho bebre doc yemisa say we so eye ensanchani ni bia say moa no aba ne widie mu bebre. Yes, in fact one of the cardinal signs yes clinician and doctor there who are thought the or HIV one say obi one man a rapid that is for the home system and so be a rapid one will be HIV I don't say yeah rapid one you pretty 1 week 2 weeks then and I say some peculiar features to be doctor who are wait the way to and yet that usual way there fungal infection be near the don't HIV about every immune system. It is Yaria and Professional and Embo. I feel it or a bit about it. About scratch the person to any car. That rather soon, your mother do 1 week or so that says, oh, I wait and walk through a hair. I don't know who's I say, yes, HIV, the take them 1 I say, no. Yamisha doctor na ansa na ye be kokro no meja wo no adawuru ma me pacho obinya isa yade we bia afi ne menya ensunsan so be na mehunu se de minyinye nye de ma me ko test e na me hwese menya yade yi bia. Okay, yeah, HIV mwano edu wo mu a dodo na won show symptoms ya. People can say one of the most common symptoms of HIV is no symptom. Meaning say, you don't want to one bia, show problem bia, but it's now one chair in a developing some symptom bia. I don't know. I bet you say wait there and for you. I'm going to check. For example, if you call a CPO9 in show for more than 2 weeks, maybe at the rush here, if it's a way we reduce weight, who did it pass or who lose weight? So, so we need to check it. Sometimes, or a candidate see a table, a war, mad mark, and people to make what we do to a room. Plus, so many other things they do for fever. Fever means I want share. I'm malaria grow and woman and this thing stays on for a long time and I don't understand they do preference to I thought where you normal. It's a say we'll check it. They will say your own one if you answer we need. But in better say on what you know no moment determine your own face no a HIV and not HIV. And I didn't just say be when your rashes here on the other baby. And I make us say some of these rashes no I won't treat you quite still never and you can usually some cream beer but we there as the way I thought of who different. And I know doctor I'm a work for a test nip. Yami ensha papa doctor e won chechiremu ya ewie what the achechiremu e the action ye no ya da se papa doctor. Yo Dr. Kosa ene ne kodi nkomo efa yenua beman the situation no enwo no na afa ya foforo ewo Abonte Patrick yekọ ba ba efutuo ben ena ade bema emabunu ni titiri because bi dwen se
ɛyɛ ntɔma huhu yadeɛ ɛnyɛ real. Pacho, mama, akwenya mpese ka do na me ka kire wiase nyina wote ase ese. So bi nya HIV a, enche se na brabo na ba wieye. So bi nya HIV enche se enu anu no. Ma, ebi mu wo fie. Yare we nti no. Akoma hyedem. Yese omunko na ato o na busua no so omunko na ato o. Oni pa ko ni afa ne chance different, na three different. Ni bibia different. Ero no stigma no. Eno kura hu kura timi kunu ntam ni awerɛho. Na nya yare na ekunu. Nya yare na ekunu. Debi ehu ani awerɛho na ekunu. Enti misre maamefo, awofo, ani etiefo na hwefo mu hwe yese. So bi nya yare HIV ni bia. Emo ye man na three, emo ye man ne chance, emo ye mpu no so onka nipa ho. Ato obi anse na beto sa wo nipa akono. Ena misre youth no so, say HIV is real. HIV wo ho. You beka say HIV ni obi a oboa. Okay. Pamucho. Okay. Yes, prep aba. Ma prep aba. Me nka prep ho asem ye. Prep aba. Prep no. E ti say ye dro ibi. Okonkom say. Se sebe one ho kafo no be hia, ana no oyi no be hia. Utimi fa. Okay. Se na condom timi bo ban no. Se na prep no timi bo ho ban. Okay, nti mo mu utimi fa bi. Utimi fa prep no. Ewo drugstore bia o kwa so prep wo ho. Enti misra wofo ene youth ni say HIV is real. Okay. Nyame Esha Patrick nti wo betwe me kakra. Na ye nua be ma no so epa adwuma aye nti misrew se wo wa adwuma HIV no me ade enti mi fa ma wo do ho ka na emma nti se ye wo mu se yi a eya na hadwe nti se wo wa adwuma bi ho na wo de be ma ye nua be ma yi so aya obeye busy na beboa no ama wo no so adwendwen bebre no atumi afiri no so Oliver cereal mix na ene Oliver Bomodia na pebi edi Oliver Tom Brown Oliver Wayne Mix Oliver Millet Mix Oliver Special Mix Oliver Mix Bomodia na pebi di Oliver cereal mix Kema Line Company Limited Oliver cereal mix abeya empanifo ne nkoda nyina kokora merewa wonu nyina atu aguso na wonu mufumu die yesu wonu mu de ne kwanua ne nu ahodo ewo mu anya asam ketwa na me so wonu nu di bo wo mani mu tontonton merewa fo ne kokorafo no wasi ye we de ya mantam Oliver mo mantam ametru ye kuro no na mo de abasu ye bedi bi asa yakọ enu ti Bomodia Oliver cereal mix hey wo benya bi wo poku trading Bomodia ne ko poku trading wonya bi go wo store ni supermarket ni provision store ni mu a wonia eno ni dwa na waso kire ni milk ni so betimi edi abo ni tontom ede ankasa nyese bi ha ya ni ede eno ti Bomodia ne ko to bi poku trading na China mall ubenya bi wo pendo so puo mu atu afa 0507 1694 170507 169417 0243 519495 0243 519495 Oliver was say ask for more so be dey biem no na manso e ba kan ke se di ese wo pe baby e dia bibidro hama esa yade pa dia ene na ya manso e ba kan ke eno te babani ne ko me so yo ba na be ma ene awobot so de adwonso aba abo akokọ no me se wada na wo pe bi ye dia wo twampo dia wo sro Bomodia ne ko manso e ba kan ke se ya nwudwe ye dia so de ne e ko to demo ene wo gi ho anye wo ka se nye ye wo na wa chese ko manso e ba kan ke se ye diabetes wo hwe ye ne ye twa wo sa wo nai anapokra ye twitwe nuane awodo api eye fibro na da ye mu asa wonyim so kwa wo ye fun edi be sa fe wonya wo prostrate be ma wo hwe ye de rubber beto be mem hepatitis nkofo si eni adro ne wo manso e ba keneke anasa kidney na pesa ye adwuma ye wo kidney hawa wonya manso amba Bomodia na kwa doctor fo kuni ni ani ntini ene ye de won makwa akoguo awo sa manso e ba keneke ajere ni asam kitwa be kwi di fatana kono ya branches du mienu na ya headquarters of Adama Bomde Washington Cran na ye free screening kra ewo Kumasi ye new branch ya bebie no eno wa ngona gaga hire ho Ascot New Road Bomodia ye no Mekron warehouse the shanimu friend 0503 528011 0503 528011 and 0549 648362 0549 648362 manso e ba clinic na wase agesa wa ma na mom no eye piwa ena ye de 3p garlic mixture garlic no wo bi adi wadanse se we yes ebi pra wutumi wi ma ne ye na to se siesie ni padua ye de garlic no aye edro ne ye aba wa winim se de city 100% garlic extract and afa natural plant juice ne de ye edro ye natural ne fancy ajaso no eno ne 3p garlic mixture
3P garlic mixture. 3P garlic mixture. I can't do was a empress. Mr. Comodiana Copebinanum. Now, one casa will be one dance here. And the action will be no bianum. That 3P garlic mixture. Piwak Aquayabano. And to me, Ashita, if Yasia man saying that's I say. And you were then your two teacher who. Now, what will you say? Ebia upesa immune system no. Just a young one, then Yadia Banino. Just say Magania Magashi one Magaho. Yadia immune system, not who was Yadiana way. Where manage it's a high blood pressure. No 3P garlic mixture. Menstrual pains. Fichikomu yaw 3P. So sugar level no higher 3P. When I was say it, why I can say no? And you hear yes to and to show ya asthma now. What you saw, what ya was like you saw 10 and I will food now bloaty. I yaka cracka, which you want ye, sick a fro, wabwa, yadi fro, a duco womb, and now a stress. The 3P garlic mission no ebby. Shannon Sudania by Mr. Bacolaka by Apidan, Angelo Subenyabi, Piwak natural friend. I was 0248. 928824 0248 928824 and now 0201 000021 0201 000021 3P garlic mixture obatono na e bottle na egum no etwa bottle na fe entuano no yakoko na ye the garlic boyi near the ato want to say there e da screen ye aswe sa pepepe e na 3P no enti wo koto a mo wa hwese a hyesudie ni na wo ho a will be first of all, and watching. For 2,000 bookshop and stationery, and you want books, Papa no ego, who drop or Tom Akoma, a Benya Bidi amount. Math, science, English, social studies, Ninano, Ubenya Biwo Foko, books, Kama, books, Papa, yet as a winya, the man will ban or bang, Papa, and no one your tongue. Oh, it's nursery kindergarten, lower primary class 1 to 3, upper primary class 4 to 6, junior high school, senior high school, nursing training colleges. Calculators, marker balls, pen and pencil, sticker pass, drawing materials, yadia color works, envelopes, rulers, mathematical set, nina, exercise book, notebooks, Bible versions, nina, ebi ewo Foco 2000 bookshop and stationery to make a manamato. Our for school penny for a children for school for Mumra Foco magic books. Kumasi KO4, KO5, KO6, KO all playing building no more. Offer 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018 ya also ubenya enwuma yibi na TIME aye time ya the bra oto yade no so time herbal center and ya the time herbal meshaba malaria yade beko be free wo deku wanu ato obedidi wonam ya be free ho na wade wo ho pade a ene no time herbal meshawate no mafodi nwa dance ejai kenje herbal capsules so ono no mu a ABC immune system rough kenje herbal mrama bi jana sato so na akwagashin kwalena keba tani herbal mi see herbal PFA have made all those kind is up and down. Chemical near Bashop, be a moving your time at TIME. You the brought to Yadiana so for 0244 0244 Sciatica. 21st Kanaka ya expert. Ebiana was sissy, ya. We number of much we never you could from what you want you would 90 on Wakem, which miss a part Yadia ya, National Dia de Sciatica. Mezawa da Yadia we party one she about down. And 21st Kanaka. Na yetu twase deku ma efre wuche nwisu kosi na mreso yade bia dan no goli at eto no enko ba bia 21st Kaneke ye love scan massage ye massage your body no machine treatment ye dia ma ye bia dia bibi drug no aka ho yade no na so de se maku be se dia away obefri wako 21st canteen sabi ye pepepe joda edi kosi na watwini nyina no 21st canteen ye adwuma kwedi aduane pa nye magi and kind of market we do dan mo kuma se hwe overseas what alpha radio so nyane tachima go so se hwe e wonyina no 21st Kaneke ye wo ho 0540 311 311 0540 311 311 me mama bedwafo akwaba Pastor Julius makwaba Mama Joso and you said moving no more about the year was it you are introducing something about your movie we don't go for introduction na say we dey introduce no nti ni din na abebo nti say introduction na wo ye nti I'm introducing me penidi Boma me. Oh, di wo ha de pa. Then no me here. Cambodi no. Nana Kosia Ekokuya Sikapa aka Nana yo. And so at your drum. God damn. Mo akwaba. Me just so papa. Okay. Pastor Julius. And me nim say oh no. We be can't hear your
Na twabidi for no omo de bra de kan bia mantas yo. De twabidi for de kan bia me mantas ye. Amba me buza se. Ye Me ne kro nyina no. Ye na ba be keka ne ye de antahi yo anti de. Ya nko HIV de no so na. Ya nhwa de. Mama na me pese me hu se on se afa a kire ni mu be da wo se enye ono na ode yare na mane maame ne mu ni maame na ede yare na aye no na mpese me hu se ne maame no so onya ne hen ne maame no so obi na de ye no ana se ba bia onya aye a ma wono so awo mu no ode ma ne ba no ne maame na ntimi a na bibia di a kire ne ba no na ode wu aha ne maame no even ne papa no ode ma ne maame no boyi maame na ntimi anka nche ne stepfather na no oni se ne papa ba se na HIV is ne kum ne papa kopin se ne stepfather ne so wu ye ansa na obi be ka cho se we no your stepfather wo papa pa HIV ne kum no eza adele timi ru anu turu abusuan ni nyina mo na adusuan kese pa mama on se te se de na ye kananka yare ye hia education more on se kan e ba ye no obi kura nim se hu mframa kwa fa obi ho a obenya yare ni bi ni ade mfifire kan obi obenya yare no obi hu me kura fa so obenya yare no ntineze ye hia more education e be boa yen ama yetumi akontrol ade no on se te se COVID-19 ba ye mama se de ahase ne yete no no enyankasa obi enya COVID pe na amanfo dimirika nso afa kire amanfo bete ase hu yare no ade ba ne de yete no ne hu se malaria kwa dangerous chen yare no nti mi hu se education na se mpanimfo boy wo sa akwa no so na nkasa health talk no omotai de ma ye ntentem yare bi ho a ne afa specifically ne akire mo akire se de yare ni si ye adwuma wo so se COVID ba no na sa cerebrospinal meningitis na ekum ni pampo cha COVID that time no but na ya diri nyina wo COVID so now there are more dangerous diseases here adwuma kra chen COVID enti me hu se mpanimfo boy wo sa akwa so mo ma ye ntete wonyarewa bi a ye fi se ha adwumu a ebe boa ye ntimamufo no ma ya adwumu da ho wonyare ho na ma ye bibi a ye hu de ebe ye ho mama de to so won se na o ka stigma no ho asem de oye ubusuani a wo po no ne sisters owunua na wo po no wadamfo na wo po no ofieni na wo po no enko benya nkompo o na so obi asuro wuo ewu di a obi ewu se wuo ba so pe ba bi fa se wonu na wo kro na se wuo di e ba obekọ na nka ni yiye mu a na meka se education no ho a menya so obi beka se minua ba ma minua ba ya declare se onya HIV mu oni bi o se ne ni gbeneja no nemu yente ase ni nti na be ma beka ko basa ba se yete e won se yare no kwa eyewa ye won kwan ye de ne faso na nya se bia wo so ni pani mu na nya oni ade a nkomu nyina betumi ade aginam aboa na media medi tufu no se ba bo se ntu ya na ebeba nemu niem nam no so be ba no nwie yen so sankofo no eben ye no mama ye mo awo mo kire se mama we die watina gina o but ye o mu nyina e na tumi gina obi o wa the moment obo se nipa nyina apono nipa nyina mpena se no nuku ni elden ma no obi o wa se ye aduro kwa mekwa no mawu anuma no ane fere no owo die nyina no akofa do no anuma ku no na mu a enam mo so ma odi enim go ase ne fere akoye sa no so mo so ho afobuo da mo so ti masere ye ntimamufo no atoda kwa wo ye mantemu o ware no onwo a ye bo no na ye newo osoma obi na ye newo na ye newo na ye wo sa bo to ko wura ba bi a ase so ko wura ya ye bi na ba no so obone na ye sa obone na ye sa ti masere ye o ha obi ba manfo so a ya time man yes ase o mo ye boni bi na sa o ha na ba because abrante onya boni bi a ni maame no ko wo no ye mu bia na nke betuma sam papa so obi na ko de maame na so me benya bia nke no so etinya bri bia na so ha obi bo obi so ma eye ne boni na amana basa na emom atoda abrabo ne wo mpe etimi hia wo okay enti mesre ye mu mode se obi ko ahoyenye etese mu a ye mu ano se die tie bia ye mu ano na ontumi nya na so no free mu a ye ni monyam hia ma ru enti me dia afutuo kaka me de bema ewiase na nyame ensha papa na ayi na bokwe oba papokia ATL fabrics the one dance here kakra ma me entuma pay ebi na hye wi na onim say na na yere mu so dem ntuma de enti me de ntuma
mesha ATL. It may come from or baby and your man. It was a man African word. It is open to my papa padia may come for ATL. Enti enu ano no na yira kasa ide na tese wo mo de ntoma no wo mo sesemu ase bibia de ye kwa ne se ye kwa ha enti ba bia no no ne ntoma no ofra no efi ATL 80 fabrics de wo bia enye bi wo ye wedding engagement wo sorry office party Friday wear baby a wo ko bia ne se wo ada wo na wo se wo ma for hwe one obi edi litiri kwapem na just what ade ne wa ntoma no edi mu eye ATL fabrics wo ABC English was ATL Q Spice Daviva Treasure Fabrics ni nyina ebi ewo konne kwaje wodie na kwaje wodie na won so ohun ye fe bi ye kanfu bia schools churches organizations associations no meso anniversary cloth na mope anasa corporate cloth na mope uniforms modi amomra ye customize e de amamo ATL Fabrics ana quality and yeman kwaniton sharing so follow Facebook www.atlfabrics.com 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkran GA-105-1217 Bomadiana Bra Fre 0244-334-406 0244-334-406 and 0544-268-974 0544-268-974 Shannon so sa ubetumi edudwa ewo online atlfabrics.com atlfabrics.com so obi e de foforo bia ne wo didwa wo online ho a mesra wada enye wo no mo a ene wo mo nidwa faska efam musuma me mesra wada hwe ni yansa na wo de asende wan hwa no waye mistake ATL say bringing fabrics to life na naire Maa Akos hwe ni abeme ye ma me kwa first story no so first story no jabidi phone o asem o na ontime hyehyɛ ne nsɛm ni yi because e wo from ho no wotimo se ensɛm ho na asɛm ni mu pa na hyehyɛ na ontime hyehyɛ ne nsɛm ni yi donko ni ho we na mo be ma no so ye besere no wontime nware obi wonware ne kra ne na wo nkra mi nu wontime ne oba ho nkra mi nu ngyan ne saa embebodua nto ne so ma wo afa na chi akofo oba afofo wo so no se ebodua ato no so am oba afofo ne so asa bebodua ato no so de ye ne saa ya anye ne nti be ma ne ye kasa akere no efi na eko ya o me ye nte ne nka wo frɛ na wo mfa o me ye nte ne nka na de ho ne yensiesie na abotoye mo embra Maa Akos me ba second story no so me to nya me rambo AIDS and on cry they say HIV nye AIDS arehosem and ye better na sen so wetimi eyi nanim so no do pese ogina na afi okasa che youth no no kra kwaso na obedu nse ni ho ye nim krofo bebre omo wo bia omo de no omo spread omo ya omo dwen se omo so omo nko abewu de na obi abewu bi enti ehia wa ye de be ma na ye better na se na nya ne mfonso nso so na ne ma me nim unyema akọ hospital aye ye test enti me pese me hu se maame no ya anya ni bia na atete ho no na ya nya bi na na ekire ma adwene no fi se sanka me gide se na ye bia ka nko obi hu enwo se yare ni bi woni mu na se de o kan no na che se ni nua mpanimfo no papa nko omo papa na ewu ekire no na ono so papa edi kan ya wu na che se maame ni twa de ho no yes no de kwa ma enti na che se ma no so no ya so yentina fa akokaka ukunu so kwa kakra bia yentina fa akokaka o ka ma ta fa kwa na de wo twitwi wa oh ma nya se me what's matter fa kwa oh ma so the all kan nim so all kan si asem so ana all kan twem akode a because the body what we say all kan no kra unche so panyimfo say sa baby o so de to one fan to a free to in the photo of my why photo ma se medi bebu medi ene ma na nam ne se ukunu tu kwan ene poe ne nam mo je ye se be ma ni tu kwan kakra ene ma no ko twa no ene kofa we ni bai enti eno ena akofa di akohwie se enwe nkote ne ba bi o ena hwe na ni nua mpanimfo so ankombe so ni mu no ebusia eka ade achinika sanka ade ne ba ene se wa betena ne hu bi ebe ma 1 billion enti nkomo ntena ho enti ebusia fo so mokọ ba ya afi asa besi se ma me kro na de ma no na nye ne mfonso ne de afi de ma hu se wo ma na aniska enti de ebe kan se ye besere ade ba ye nyina ye show NCC for de bia me dem kwa ba bia me bo mo NCC is na education ne nko
education nko se kwa ye be hu se nye sex nko akra na ma AC ba se blade obi wo bi na blade a obefa no etwa wa obenya bi blood transfusion yeah ye kwa hospital sometimes wa ye ma moja eti se nyame amfefie na moja de be ma no na me ya me hu so mo test ansa na be fem na ufie fo abenfo shekambu na se ebe fem na konya bia eno so so wote wa ebe ka se na akobo adwaman na so so na nyesa enti ebe sere ye nyina ye ma ye ninda ho na CC for ye sam sika na nsomo a mo kwa aban ho na o ma muska na mo kra da mo ni media for na ye mo betimi aba na ye pese mo ma ye da ana mo ma ye time we na ye mfa educate public no na mo nkasa fa corona ba ye hu de ye nyina ye education na akobo echie no ye hu se TV so na ade nyina mo ye hu enti 8 no so enkoi enya de se ekọ ewo ho eti ebesere wo me da make an say youth no yare no enye se eni ho ewo ho enti embo ye ho na me sure papa na na yare an ai and yetse ne ka no aga no kra won di oka no kra pa eye da wa na ne but say ne na mo chenche ma me nya ma de e man ka sa mo nka no kra nje na amwa pa oba wa ma tukra chira oba se mo be ken wa ma tukra chira se mo be ken ma he be bi woni ye ni akwa koko ubo so me ka se e me ma na de esi ena kwa de jisa se ma do no bo ka no kre na kwa e bi onem bia me tu bia ma ne no ye tu bia ma ne no o wa ma kra chira oba be ken nku ade kwa ba o be se bi o ti ya he na gbene obeka we ya no time na so fa mo bi no no nka we da na me kwa ba be ka ya o kai ene nka nye no no a ba ka se me ma na di esi kwa be wi ase na kwa ba be ka se me ma na di o ba fi asum nyo no ne eye power line spiritual herbal center for na make for no dia ma wo power line spiritual herbal center dia make am chere wo se bibi bia da ye hu asem papa he ene dia wo fi ni no o ye wo ro shekambu ubetimi ubeda pa utumi sampa ene atotum na bodu kunya hye space pa ni wadwagu so wompoa no ba bia fra mefe na atotum wadwagu so utumi sa wo mo problem no age se power life spiritual and herbal center kwa ne betumi aso ano de ama wonti wo mo bomode anakọ ho na ibom no pin life bitters na ye de aba ne de ene honam ya pa yi bi muchi ho anye sapokra no utumi fa ntu ni pade anware ana yem kro ya de stomach ulcer diarrhea yi bi ana hypertension enemu san ya de ban na wanya yesi wado chinchire nya be wo chinchire kwanya bi na adokro te sadi akokona adokro hepatitis B enteshiwa asthma intobro ana pokra sickle cell stroke nodua ya de ana pesa o kidney wo san no adwuma yie pa de ne wonua P life bitters P life bitters bomodi ane no mpe na entime mu a wo kumase ana pokra sa wo Ghana ha wo abreche be bia wo bia 0546 149747 0546 149747 our friend number here baby I will be an be pasobi na ye de abro power line spiritual and herbal center ye wodoko tipa enkran click TV dynamo Dr. Duzi highway ho na be ye consultations no eno no ekoso ye days no ye juada ebrada wukuada efiada bia 8:30 am edikosi 3 pm na wo hia moa bibia wo ye bia no frema vec e was 0244 099 603 0244 099 603 na fe tabia herbal center ene yamao tabia takum memedro no tabia takum de no bi wat be ma se be gina so be yese yire check wodi be badwuma be mema wodi boss o 1 minute 2 minute no adwun so nkuruma o be mani mu ayemra do bogom yade no ye di shem ye sisemu won wo bi o wa wodi ye wi a just wodi bi on so di chem se de ya enche I just ye pia so na dabi pia kra enye se tepe moto we no you sa no wi no a ma me wo be ko ma de achi na de ti mu a omo bo ba ko bi o e fe nka ti zanike mu mpa ni nso tabia zanike no oba no wo mu na do so no oba no wo dum na ye so na he mu a we do ti ni na wura mu be e de ade na ade ti wura mu be tokuro be na wo do ti wura mu be e fe ye so na he mu enti so wo so he mu a wo di ayata tabia zanike na so di na ite enkurume fifiri ba
so here that be atakum na just say any would share na bibia ye kama enu ntime say we dey no man go pass my best friend ono na ko tini baby tabia e ba mesha eno so e ka ye dro de ho malaria ne ye dro yade an ka ye no bibisi immune system ni ye pa enu ti shane so na tabia takum tabia zenika tabia e ba mesha pharmacy e ba so bia mo wo benya bi ya fe 0243 686861 0243 686861 and 0245 799 0245 799 Ununubia na etumi abua ne mom no fa asidari mpimwase edu ema Josie fashion Josephine wono ena shimatade dwoda edikosi efiada samatade ashami ye ofetwa na fa send Josephine wo abrochi baby a wo bia wedding engagement eye adoring wajuma baby a wo bia no upatade wo material wo ntuma wo Africa wo everything wo pobi amana pam na wo dia show no ahon ayefe say kuaba me so eye Josie fashion obom so ni meet the sport in addition mo frejo e was 0243 433 465 0243 433 465 say me ka Josie you be ka so ye be ma yes we on na pam ye fashion just be na pam ye Josie fashion no pray ni again o ya de atade a measure bia ya pam na ready made na da ti join na pam ma me but ya na ade ba ko mu say ya na ho fen so a ma de no mo pam no contem is oni pa bu o wa pam say de ya emfa di do na gasa ya de ai ma ko san o suan Ghana ha ya na oh okay in fact Josephine in fact ade pam de o priwa na me balena aba Selena o so so man ye fa kasa o ba ya okuru hu me sha ma be be ba yo ti o hu TV so an o hu na o ko fi so e tu ne wa se ma ya ro hu oba ma kuma o de de say na nye yes e try ya po djuma ya un ko fi no pass ya no be be kwa the be for boy e person enkra kwa no so fo bi o be bi e kwa ya ma de ya ma so do ba na bo a wo ji ye se bo na bo na e on te for me go na te for yemi oni e be 250 gala and also baby only ma I madam fi bi wo UK fi na be ko meals so ma me birthday ene madam akua ifa bochi madam akua ifa bochi ene birthday I mean anya we ya we bi ndie wo ha ano so me di ba na ma we no edi bi omodi ma ye wa ha no baluchi di atoso di ama me ye ne prepo na mami we yes onye ni paketo honorable so ni de honorable so ni de so ma na mami modi ni je o ni beje kwa yes mami oda so fefefe they did the ma agi okay aka honorable yes honorable mami we on jai na o say oye dickness okay e wo Church of Pentecost that's right eye Oforikrom Central we run no I say we no o tim say Pentecost for life no wonu ne kala no pa che so Pentecost ni so mo say ne kiki no ne adere the Pentecost so obi wo man pa na say oton ne ma wo adum opposite Prudential Bank na ne money na mo do so pa na ne money na mo nyina ase o mo man happy birthday ne ba panyi man pokura o London ono na di bia nti oba oni ma me ne ho fedodo nti ma agi aka honorable Erade ma kwatense na o mani nsi ye pa ye kwa ba na fe kwa ba na fe kwadam one na de odi nam de ato no fo nya kwada de kwa sesi enu na mema no yesi mema no ye ya no asende ama na yire yeso o wa na kuro me so na no fo nya kwala na ese mema ni bu be sa so mama nkwala agi aboso a sesi nkra be makwai na ye o mu be fie no afa ye be hwe de enu fo ne dia young woman. I'm afraid. Maria Dra ye bohu dawro anytime heba mission. Akoma 87.9 FM akoma bu sam kinadie no enso ano so egu ahutie sa brebia ya ka kire mo sa akoma bu sam kinadie ye de yita sam ene dan no edi ekire wo asamu a
will be to me found what time the link I'll say Akoma some day me the beba enti if be me ya ne ka say Patrick na experience wenya amani a wofam wa hawa wofam kwani of class so wenya ya de no enne adwadan ene woni ye share no experience no ye ntoaso Patrick Omo me no duro no anche na ma so ba na me se ma le do fudi na me se ma yare na usu hu no ma me so ya no akase aguma ma me ma yare na usu hu ma me so 20 years ni afei de ho chia ma na ma me so chia no e no se e mo wait me bi obre bo me so efia ti what man be say me say o sure say me some banko bi mu na e no se madam e bi de crash Patrick di but o not me sorry banko ti ko to you why na mama so ko fi no se da bia se mon city choko bo Mr. Penny mani choko no ko bo Mr. Penny mani Mr. Penny say eh ma emi won ya ri de yare no be na won di kra na me da kra yare so be oh wo mo say I we sister wo mama me be me kra so me di kra no me tun say obe nya bi ah so di busu aba shawo mama na e wana gift ba no ni mami bon komo the story you are family no catch me mami it's a film I say o ma ewu no mami mu no ba from but stigma no wo afena Mr. Penny stigma no wo ho na Mr. Penny fredi ni na bo mane yes asem asiye kofi ya wa bu shafo wa wu mi ya to be we 5 na we last born ya kofi ko fa be ni amusi ya dia wa ko e den ko fa be se se dia da ba bi na wa ko fa be busu nti ma fe e ho ensu etiefo be me ya yemre Patrick ensu ma ho na fe me ra ko mi so nda so nyina asa because of me bia me sra me obi amma me nchen enka bi me me ne kona ka mo kere ne makoma nto me yem e ho na gift ka kire me se millions ma pu nya me mpo me ti me kama makoma nto me yem nti ma mi di 3 weeks hospital da ko no pa gift ba na gift pa Dr. Gano yi Patrick bi no ko fi ba ko hwe fi gift no ba chore na obi eni say obi a onye wubusu ni no be o si no ko hwe mu fi Akoma FM 87.9 be ko fi because of me mo yen kasen ko na nipa no me ba no bi adwane ba no bi adwane mo yen den po na me pie fi ward ho kotina kemu ko to di me nsa de wia ya fi hospital kotina ke we wia ade no ma fa wan anto ade so na ma fa wan tina wo mu akonya ya yetwi bi mo no mu afa wan kona o ma wo wia wia gift Dr. Gano no o mu di we gift Dr. Gano so mu chen kaka no nto me gift so no person ko fi de ko hwe mu fi nti I say gift na de ni pedi we no mo di me ebe fi nti ma me du fie na ye du fie ni gate na no na ko fo gu fie wo pe du fie ho obi ati fie na pie ye no wo de mu radem du wura ha do wo bi ehu wo no bo wo mi ye dwane because one shakwa wo hu me ya wo hu me no kra no ebi jesu obi helu wo hu me ni bi kra no a one sha wo benya bi obi asuru nti ho na me so be wi sa na for dem afi baby edu bi emu ni me nyina ye mre se be ko jana ko private community there is a pampers yeah abranti ete se wo ya nti gift the top Akoma yi eno si oko be week ni mu gift ni na se mama ye be shit ni mama ntoma si on bubu na se na ete ni de bomb se pampers yes na ya mama da bi ba ko sa me da ho sa na bi se rade ki se na yare no se na e ko ne ba be fami afrem e rade so manya nkon so ben sorry na bi me da no me bre into the chie na gift buy na gift so buy na medication na HIV adru na no di ho djuma mama but ni nsa ka HIV adru nti o da ide o di aba ti wa no bi sa me se HIV adru mama HIV adru na no de mama na me nya reshi mu se ndo no adru no sorry no bi sa gift de ma ye miss ma so do so be sorry de wa na nti no na wo mo yiyi bi ma de gift di bi ma wo no bi ni say that you want no when you find the sign no anti-retroviral okay but you see na odi edo ni ma me no me nesi nti do me dan me se na do tie no asoso okay ko pay adi bi ba ya say that you want gift ko pay we bi ba ya do ko na duro no ansa na my day manu ti ma me no do no first day yes me no twice a day on past 7 and you miss 7 na me no medication tie Akoma FM and you miss 7 so no sa week and me hu say he say no
me yamuna me running a jai and I give to say well don't be juma be to say 2 days be you who say Miss Quia was yes Miss Smith must sorry mamma sorry no started say me nanti no me be a man Miss I said the question and then but what about mama papa now papa was happening me patron papa no name my jai oh me jai nti how na say ma e do be to the boy no man say na me gift so my nkwanhye na me book mo for HIV ho nti am say ma tiare na sinti egu ni ma me say okay nti what I give the catch is e do 1 month o mu 37 but 1 month nti 7 the other car be there would be ko nti 7 no 30 days amenko na doctor ga no hwe me ya afidie fa me to aduro no so ankasa and then see you point that moment but that so ya me be ko no and I give Dr. Gano say you folder ye di aduro folder ni and na sakrata we so ye krata bia ye passport ko ba bia na say we kita folder we kra e de aduro no okay and then see you and I me to aduro so na ye bia anti when you drone by 6 months no I feel me say my son be fine fine no me so me enti mo wo bi no amosusu sani da so ansa na ene ye ma ye wrai enye kra enye say ye na and ye friend o se me me person me be share me experience me be kama man say huno wo bi na sani da so nyina sa ono so anya ni da so okay but enti me no ye be me say edrei ebeja feed my be fine I feed my no be slim ko do my fine no be slim na unya kra hunu ya na say enya ehuma no na unya slim kra che so do my fine my say fine yeah and me start say no okay ti me no do na be to say 6 months no and na afidie nyina ayi wo ho ye me no medru me wo ho na me ka kire me say ne wo no me ne ya etiefo ba bia ehintesem no wo no ehintesem no ba bia wo no ne ebedai na die na ye bia kire wo ne wo bi beka so wo bi nya HIV sia chese wo ye dwamanfo chese wo ye sei ekwani ya enya ba ma fine gentleman oti ye ni mu fa so onya ye no enu ne ehintesem yanko 87 me say kuya den was go fi na me Patrick na me nkwa eye wo maame no say no nkwa no no me say kuya den no say I say ben BP na akosoro ene ko me de ko ye de me ko ba mo bia de ye ko doctor share man BP do ne e ba fi die no nsimwa hinta ene ye da na die e de echemo madam one akwaba ai woni ye twen wo ama senti o kwasi abu ohi yapa na de ana ye me yapa na ye oman a ye temu no se unya sem na se unya obia ya na kamafo nso ya na enapa hwe emema bebre atiki advantage omode ma bi fa kwampone so a odwi nwa wonte ase but ya na ye se o kan wa kan se okay ebusua na kwala ne fi mu kura no unya obi ofi ma obe support dipa no hwene bebre timi de o ma sem ba ya na obi say o ma me we even manda how dey akwala no be wi ase kura oni nechi me kan say case bi ba ha abaya no ba just when you be support no obedu awie no kan asem ase kwa aba aye na ensifie na ade asem o ka ya that case no na ye ni biri wo mo so papa ena when na eboa no oso koye bi ni kwa report by kwa when you be misa ne sen etisen e ko negative and e ko positive but obedu awie na so oh sir ene amu ni problem ene samo mpa ye de ye pe samo na nipa burubu so na mo mfa na maye mumfa no nche ye na mo hwe ne dachi so se de na ai aneken se onipa ba wiase no amenya sika se bi won kanipa ho ye mfa ne nya hwe nimum se wo bedi ye dia onamfufo bebre hwe ye won mama edi ye wei enipa egu ye so pa mu folo ye ma wontumi nkan obi a wo folo bia no odi wati se wodi be na ntaye bibi kwa mebwa de bia omo ye din no oh madam for the condemn oh me nua ne condemn me ba ne condemn we yam wo ne wa no odwane de bia no ye penipa so mfaso ba ye mpemfaso mfiri onipa bi ho ana eya che akola yo betra ha ina sem no wo ka ba mama bibi ha no che
abata for woman man omontiti wo mo mayie no mo nkyere wo ma de se so ye last week mi kan Bible say kyerɛ abɔfra ne kwan ya wo mfa so ensɛm a ɔka ma pastor ka so onhuru so nyina I don't know asɛmotimi kokokoko sebio nyensa ya de kasa kwa ya kyerɛ no first story no nyensa ya de kasa ya kyerɛ no timi wo ba timi ma yo woni ma so akwa ne ne musa woni ne musa no de yin no akɔ ya abatafo bebre mfa ye ma ho sɛ ne ba bɛda sɛ ne ba bɛsu adwuma sɛ ne ba bɛkɔ school sɛ anase ye jakola ne sa na wonyiri wie no nya te feelings nka na feelings no enwamu wo kana kurem wo si twetwe wo kotu wo kunturu wo ye de ni butu wo de ni wura nkom Missing no mama mi enso mu chiakura bi say mama yesi bibi di gala untim so ma bonwa makura why say he wo mu kono wo ma wi na he mama me sin boje etu akura yi enam say mi bi chese mi cheche mama na chese wa na open na okoye ko so mo frɛ wo so mo wa habra no man kwa ka se mi ani wo so mo di ka so pe a wo ni so ma mi wa yesi ba ko kwati bi ka so di ade e benya wo no se di be si atwi wo no o mako sempo mprobi mu ni afa wa na o ko abatafo ni mo bia de boy ba eni agya ye masa wo mu gu manim ama ye bre o mai ma den empre wo mu nyina a chese empre ni so ta wo mo wo be si asase so be san papa o ya wasem ni me papa ye bo mo sa ni ye bo mo adai na mo me bre sa adai na mo me bre sa mama akran die ya wase ba me abo ato no si se wanane enyenye ba unim ase o se wono no ba man so no so abonidie ni ba o ka no wo de to nchen wanka so wo de niema esie wo so wo de bibi sie ntimi ma ne nsam no wo huru ne ka wo de to nchen to wo yire na ase asem wo esi o se sa natie abro me ka san emre bi no obo me dodo na me bu ni dua wo ba ma ni dua na ba ma no so bo wo nsu dua wo na ne wo de wo so nko da ne de wo be so kire sai Bema ni huru shi. Wo be so kire sai. Wo be so kire sai. Nse bibi ho. Enti mama me de me no, de me wu sa kure sem bi na dwunu sa. Jimi wo na kwa wo guru ho abekura twere. Enti bema wo fa no jimi agya ni si wo. Na ko ba bi de dua ne bema ne medane. Wo hwe ne ma. Wo de ase. Sem bi o wo fa jimi fo a, wo jimi fo ma wo. Enti ma wo ne na wo no. Wo wu ni nyansa na wo so hwe na wo. Wo hunu do ba na ma ne nyansa fo sa ma ne be ye jimi fo. Enti mese be ma on fa ye nkoso mfre okay ye nya case na chi die nto wo saa ye ntwe ko bi se be ma na be fa o me na bia no yes wo de won hwe kwala ne kura on na ne bia no se de be ya wo be ma fo e pe na onko fa bi ewuo bi ya den e ma e furu ndo so Ghana be de meka no ma Abrante Patrick HIV in fact wa ya de papa ma me bona baso me bona baso pa se ke ni panyi na betima ye ni se ya ka be boa ye but ma e di panya HIV Ghana ha e do so pa mama omu number 25 to 30% ba ma omu nka wo enu omu bogum sa enkra wo kan HIV omu si ni o ememe wo kan se ma sa abo afiefo beku a se fe mo huru bi enne de mo mo tima sumu sem mo huru bi o enye futu ma mema etie yai mo tu akwai adroba fo fita fo mezi fo tita fo garam se fo ene mote musi esi ni wo musi HIV ni wo se fe mo tima sumu emma ya mo wo sa area se no ni edi mote pache ni esimu so kafo we onye wo huru nyansa wa boa o man no ka wo sa abai fe no bo na baso abai mani sika ya adwuma because when kum o man no wani o man awu wan se o man no wa ye ni ma papa nti mama e wo se etimi bo apranti abaso ni Kuroma assembly member aso bo na baso e wo se ni DC bo na baso wa ya bi o abema fe so so ka ba boa ye no ya mo ya dia mi ti ya Kuroma wo me be ye wo se ko eso ka wenu wose MP ka mani sika MP owo emunufo ne prim challenge jenufo na peja ko so na hwie bu se bra na nkra so na se bia ya se na huru ko ka se enya ndai sa na be na adwuma mo be na jai mama mumie mu abranti abaso wa ya de ma ye hwa de enunuanum o masue ma de mama nana e ka se bi hwe so ko bo dwa micro na onya ya mama yo so mo dwama ni bi o Ghana hada na on kam ye
Say if you say you mammy put at the man, this will put the man put on ya, and the man will be a booby. And the man, me condemn me, my booby. What was your over the man will be? Whoso will be a few years. I can see I didn't feel you go as ya. Dear Baruti, Baruti, 5 million top of Sasso, 5 million top of Sasso, Jim Fio. I can say so much of mine. So much of mine. Some of me, Mamma, dear. I will say, if we say, oh, as an about one crew, or Miss was said to policeman. So one more of my answer, I got to training again. I was there. Maybe I'm a transfer. I'm not charging about you. What? What be it to me? One more. What would the money be? Ishmael, Jay is running here. A free sale won't want to see some way. So much of my Egyptian. They be a kind of me or the Okuku said already. Vegetable. So what we are. One more beer. Pastor Judas Noah. A free pastor. Answer number one of Mammy Emma. Auntie again. So to a mother, and friend in here. Jika Baruti, Photo Pastor Judas. Obi me and Nana Ire. Who cried and Kaunya Moina Capus Medical. Chesodia Kaunya Moyano cry. Yes, and the Kaunya Cram opportunity. Oh, Nana Hotel. Nana a message about an and fools you. Nana wouldn't go cardio and Kenya. And I'm cow, I may say, Caldian, can I do men no me no paper? I was about them or the other. And you live in the army. When I'm on the mother. When I'm on that, there's any party of your cover, young Quano, and so I'm Quamano. No more see the pastor bois. When I'm on it, I saw from good saw them. And case I said the party was I saw them. I bought of one bush of before. When I'm on the mass and nobody saw. You ain't go home. Force of them. You ain't go Methodist. You ain't go CS. You ain't go Anglican. You ain't go Lighthouse. You go Pillar of Zion. You ain't go Assemblies of God. When they go Jamaica. So for Ben and Jama Wagana. Mabre campaign a me and Subaru campaign so. Before line. What is in Nigeria? Petro. Can you guys work? Mupa, when is one more Jamanda? Why am Musa Munya for hypocrisy? Pharisee for when you bonnet. No be a sex or Matthew. Yes, you know the Ayamano. More be uncle. You Japan take come when you no few years and then for Swabanaso. And when you can pay what I could for me. Or man is council. Everybody stand. Woman at patent. I asked you have to be very careful. Yes. Very careful. Okay. Nyamisha papa. Tell the baby. They tell the what's that crap? 0322498. It's 0322498. 0322498. 0322023114497. Hello. My partner, so didn't baby everybody tell me ago. Hello.
Jaman Kwan, and this is Ma, we Yami and Shapa Papa, hello. Oh, We didn't have your free. the children were taking the condemnation, Pastor Julia. Whether what in your Robert, I'm got to see Coaching Plaza. Mammy, when the women, why are they? Robona Bazo, bye. Bacono Canada, a do baby nice a car, when your body on any bone, but then maybe say, or no bano what, or no bano in your age, now, Bibisa, Orma, and go on Manchivoni, and Yami Shapa Papa, a doctor says, Obani Fefra, woman Mukwaya, or Mobile Faso, crying yabi, and Obano Socrano, one also a drubi or one, said one no more, or no so in yabi. Hello. Hello. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free, but your radio TV set in a journal, my and that's very free. That's a very man at the end, the management. Young Quay. So, why are dear Papa, Yamian? The Binica to Madame, for people to be there, but the enemy, some one now, Madame will make you. Yes, so yeah, that's a Papa. Hello. Yeah. It would like to man for now. Young Quay. Hello. Hello. Yeah. It would like to man for now because it's at the end of the day. And not papa. Marcos, I mean, just to pay me to put about I mean, trouble your women and me Marco him any Marco and go point out anyone who pay anyone who far will be fast. Na Yanka, many are there, Manasa, no question near Uniamu at the area. When you say you will see can any true, the way I the channel with my idea, no study period, and it will be so. Na egg so but then the winner, at the city will be a case to mark in what I say. When you know you can and by a break about say a year will be 18 as in what say the power war or the silent the core in Theodore. And you see an amount money, I'm on to you know, or no thank you, Yamu Tia Coupe, Nanko Mopanitia, Nanko Macabatano. A family in your dem and apostasy and tell you, you say, or buy in a coupon a dead boy, and my in your dem and the church in Vietnam Brand. Then you bay and a brother, the woodsy can say, baby, or better than the view of better, and you must know quite problem. The same Marco here, Monum Namon in Pontata, not a coup for the plan at the Jambalin, Molly Kenomano. Na adisi a wote Ghana po nyina na ya ya no etinya body get na ko na ko nyango poni no nyaji Nyame onsha wo papa ye girlfriend mo chadro na make am for dia ma wana wiai me say wontumi ene di ye wontumi ene ye wo ba wo fiti kro no no wo hankwa na wo fesie wo nai won saye tititi wutumi sampa wo ankasa wunyine no enya ahwodin mo so bo modia ne no girlfriend mo chadro ya ye di koko na ye digital back na kena di girlfriend mo chadro ba ya ne no hodo yesumagum ne ye befua no no bi na wo bedi nwa dance Mr. Eba kolena ke ba Ashton Smart obo ase Fredman Seba Pidanka ba Pure Live chemical na ba show BM ubenya growfine mo jadro ni bia no wo se ye vance ne nam ne boy anyum no growfine mo jadro papa ya ginaka no to bi nenom to nine enum ne fa kogufie kuma se amekom run about Bank of Africa Fred growfine was 0244596532 0244596532 God bless Eba Complex Dr. God bless ana ekasai ekuru na etu wo fie bienu enwu anampo krasa wa yemre ewo mpem wo be mana yaketu abinti shewa na wa yakase dodo eni yade etwa hania etwo gonorrhea surface awututu anakaka wonamani sansa wo pese massage stroke ekompo hepatitis B wo ba koso ekumedu no niema atosini wo ho ana wo peba befa forms anampo yade bi efe na sabre bonkra wonkra bremu no ni nyina ye Dr. God bless Eba Complex na kachi ni etimi tutu yade we nyina se yesa yade bi a hwaji sadam wo bewunu yade saskwa ye ne Presbyterian Church no ene din hwani mu old health insurance then mun kradan suma ne buchio 0243641860 0243641860 adwada edi kosimim ne da na Dr. God bless adwuma Global Driving Academy na make for dem wene wo ma me wo papa wo yiri wo kunu nua ba ma wo pa ba bi na face wo kwa kosua
driving a global driving academy DVL syllabus ne ye de extra de ho ye wo se wo hunu de ni so wo ye wo kwan so ni nyina no ye bema wo ehunu nti say ye driving na person hunu mu ye wupu ye ka se punepuno ehye wo driving mo de ye global driving academy wona akro atonso S9 ye building no ye cream and wine for 0554 646868 0554 646868 global driving academy was say driving na so easy na Savior Foods there Dr. Savior ukwada eya bompa ye bi ma no na de na sema me esa Savior Foods so afa man ke be de nie eya diabetes eya frokrom yade ulcer we minimum na eya na ukasa na why you dry woda wuntumi na ana wonam ya sese yade wani ena sese wona de yie obeba mu ayemre constipation yemtim wonsa ne wano eya na sheki yade bi na ebo nka ya no stroke the Savior Foods na make for Savior Foods bomodi energy bi na edi na be bon ho be free yade nyina ho Dr. Savior friend 0577 201 0577 201 495 hello Maa Akos papa biye. Mini abema papa biye. Maa Akos papa koto opo shibiri papa biye. Mini abema papa biye. Se de bi ho me ka no wa chu ka wampa. Maa Akos ya. Mini abema papa kondo. Emo so Julius. No be ga bakala tas papa ni mi mo na so. On to market you mate. Amen sure. Dr. Mensa. And I'm so penny for you, the Lion Church, not to Cafetia. Maa Akos ya. And the fact is, in your brain, what do? Papa, because Bible made us a study for being a town. It is coming everywhere. Because you must go to Kumbian. Sabian, object may need to one. I'm going to forget the advantage that is. In the month, there's a coming for some temperature. What do you know? I'm finding something in Miami. The time looking is ready for you. It's one I don't know. Mamma, I'm not going to get up on them. Some of them today, let's get a HIV, let's get a good. Where you will go, my dear, and I'm able to now, Max said, I'm never going to be a top penny. Let's give me a them and I also open to share the DBI, your Mono Madano. You shall make a meeting with a woman. There was a Timone, but so market, you message. The picture happened on my message. On finding who the big boy and Kotam, what is won't take you. Baba yo nyame ensha papa happy birthday enko my sister Hetty wanwa kasa ne bapani Erica Akoto ene eyewa woda eno nti sister Hetty say happy birthday ni Akoma mu nsam fo nyina ai say happy birthday pa enko ma Erica Akoto happy birthday come out Erica nyame onsha no mo nyini che omo nyansa ene nimde bi a wo behia de atransase so happy birthday for from come Hajia Rukia Yakubu okay bomso police station or your CID ewo eho okay if you no okay if we Hajia Rukia Yakubu bomso police station CID enkwafama and Sergeant Felicia Bawa ewo tafo pankro MTTD hey sergeant ni whoa what onyo na ne bibia yes e dia ye ya pa nyashine ni monyam onfa say ya onka wie obako na nim ya promotion ya benya promotion omare dia asenga oh what's that ye Ishmael say we don kaye what a wow Sergeant Felicia Bawa tafo pankro MTTD sergeant we salute. Happy birthday. Happy birthday. Amen. Alaska Enterprise, original wallpapers. Papa Pie, no original wallpapers and for baby as Alaska. Ya one now benya free. Ya one Mrs. Sanochi Plaza. Ya ben Prudential Plaza. Dumba Kubenya Utuno Swa. Ya bemo be to Alaska. Original wallpapers. Koho 0554114878. 0554114878. Na kwa Judy na Z natural mineral water there. And you be bini black man. Ninsu papa pan no zat natural mineral water. Pebi na num obia num bi. Nso won na mo awia mu tini se awia abo wa papa nyina home. Wonya nsu ade be kwanche test. Na no an se wanya zat natural mineral water. Ensu pa ba bia ye no ehwo ye kama ni mu ede. Na Food and Drugs Authority one magia to mum. Eye zat natural mineral water.
Bomadi ne pebi na town na fre 0244 620294 0244 620294. Hello. Obagosia. Nini abema? Maho. Meje usuo. Tawni yankwa ye braso. Mo example brought to come house. Na Obagosia. Yeah. We end up with them kind no. When them which are what I didn't know what would be. So bell also would be a. What is that? I draw. So everybody price is not here too. My price is right. I draw. What my crowd. Yame ensha papa kwandam sa wo how wo problem bia yenya kasa yen traffic and discussing issue say yenya no phone so adwuma no mra no ma ye kwan sa wo beba bia me kasa nipa wa I say story ni M222 eno kire say nipa no do so ene ye keka bom se bia betuma boa wo bia enti wo traffic say wo ni ye kasma enye yi bra Akoma FM ha ewu kuma se asoa yene kuma se more the akra wonya 5 years kra be chiro ye opposite na baba be Akoma FM station kese a TV3 for abro san pepefe no mu ne ye wo space so aba be nya ba bia atena kosisi e be fro no odi nkomo even so wo chiri kwa na untumi nkwa etimi bomoden pese wo benya ba bia wo beda skofim se e be ka wasem no de ama wo enti bomoden na emu wo ba na wira ana e bia wo pase wo frɛ ye ne ma wo da bia de be ba eno na be frɛ sa numbers a edidi so no ma 024 6 82 45 49 0246 82 45 49 0246 90 39 87 0246 90 39 87 so friend numbers we are afi na chese ye ma wo direction ma ultimate ide aba bra na highest asem no projin bi ede bi e ho na da a police for wo ho don su free eno mu ye adwuma ahemfo assembly members MPs DCs e ba de den a nipa no ye be so ni pechi ni atwe na fa bo so ne do ato de wo se de to no wanyu aso nti fa ha no bra ye be boa ya mi sha papa an ye ko ai de ka ne say no me de no ehun hia me SCC is not there. They be ame wo mo so. Education and komai. Okay. Na so embo ye ho ban. Pastor Julius tell yanko. Ako me chiafogo no kwara so na ne ba ko sini na adwuma fo nyina na I ndi boutique nso e wo patas me chia o nyina. Ya me sha ye be ko aha na me de mama ade. Uma madwuma na ade ma me ye ya de no e mafim. Ye me ba ofori fashion designer man so kwanta obi mu ma ye pa nti ono. Ya me shira no King of Kings wo Santas papa ready shira me assembly member honorable Wallace Donko pechina matu assembly member mechiano Mr. and Mrs. Dako over London Mr. Augustine Tando Australia Joe Finampo US Evelyn Fojo US na fe Teresa Boatin and so any Miss Jean Laugh omunyina no ye chia wo mo awrade nyo mo kese pa ye Facebook no ye da wo ma se papa ma ye koso aka chonso mo koso an ye nya adwuma na ebrepa bebre wo ye nim baso bo bebre ho na ma enche ye beche ye mobrofo ne yakuna fo ntuma ya nya me bo next month e bisi mu no ano e be ma che de bebre nti enche mo bete se ye be na so no aba betru din bre no so e be frɛ wo no abaje wa chede nti awrade nhyira ona ye buy odi achi ene ye buy no na wa support ye musumi mienu pe ba bi Akoma mu nsema koduro no ma ewiase nyina nti awrade nhyira wo mo na me ensha papa so person woni me di nkomo so me number is 0245 301462 0245 301462 obetume enemedi konsia dem no kum se to papa bi no number no 0245 301462 ende me wukura mekeka eno ye me ma me number no sir enya me nhyira mama pa ayo mate yanko mesraw na yanko ahoma no so na me ti we me pam hasamsa eya mate na me nhyira ena mama tu so ye condemn wa mama tu nya me yere oba Agnes entry condemn wa mama tu no yanko ahoma no so ne Power Life Spiritual and Herbal Center Power Life Spiritual and Herbal Center enim komo senior donko ewo ahoma no so is wodina dia hin so hello senior na apom to say Awurade adom na wonso Yami adom P Life Bitters adawro menti me ho eden ya dashi
Senior don't call young quay, P Life Bitters, Power Life Spiritual and Herbal Center. Yanko. Yeah, that. And you know, much anti-phone now. Yeah, she has two for so. Yeah, through the I say, some family, can be doing. Now, life. Young for the pie, they are being just one. We are stupid, you know. Oh, I'm more dear. You do not be of the disability, maybe not. Yeah, young Francis, Baba, now I'm home at the university down. The life. Bitters abase obi biara efiri ikini and be seen down so no ya di bi emu mai na me tell say aduro no say o pe bi apa o kok be bi ko na bi na bi o be ni he ba o be ni speak be nya bi o ana ni na o kok so o be nya bi apa ma ne papa ne fro e bi ana o ti ke ma kaka kra bi no bi ba bi a o bi si fa wa so family ya de ya if I be work of a thing, you faso. Na doctor, then so I can't you are the flow. The P like reputers may be done. The first you repeat and son of the bonny then up. P like bitters. A draw, I buy a wood. Na or ya dear, I will be dealing one, and he can't eat. Say, P life. I may be this so more. As I will say, send you do I will put dreaming Akoma and Yakrawa, never flew in clean major meeting. And I bought me and make castle in Nipedia. Yadia by the P life one. Now so, as I say, that one will do and you may actually start a man. They did there if you get the other good. There are how the dance on the top. Na only maybe uncle here. Hello, senior. Na what position we ye kakra ama me ne atimi ate won kai yensuo no total network no ha hwe. But you be I say de yara. Nti ya na with mo numbers no so atodwa se be ya wo bi te kai mu na so wo si a na e wo se otumi frɛ mu a. Ti wo do numbers ni tudwa nka ni baji.